gore o romela bothata bja gago ka mokgwa wa molaetša wa lentšokgatišo ke gore WhatsApp voice note fela le ke lenanego la tharollo ya mathata a selapa theeletša lenanego la pitšeng tše kgolo go tloga ka iri ya senyane go fihla ka iri ya lesomepedi bošego gare mošupologo go fihla ka labone le kakapa ya radio the facilitator go motse community radio station mogwera wa gago wa potego mogwera o ya mošomong ge le bošego mogwera a robala rema 96.3 FM your friend to lie on aga motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM moroka ntle le go senya sebaka ngwanešo a kitše sebaka se ke go tamiše gomme ka gare ga madume a ka ebile ke tshepe gore o bile le letšatši le monate le weekend e monate ka baka la gore nna le wena e sa le re bonana ka labone la beke ya go feta ke be ke le ka kua mampho go rest in peace ka mokibelo ga nkadimeng ke le MC kua monyanyeng wa tsa batho ba ne maka ka montle ke no kry-a motho a išitše a tladitše maka gore aowa gape ka kapa o etla mo o tla le moremi e ke fita ba rena moremi o kae ke re bana gape moremi a se tšhomi yane nna le moremi re kopantšha ke mmereko ke mokake mmereko o fela o mongwe le o mongwe o ya mabakeng a gage jale ke ka baka le nna le ke bonang ke le mo le yena o ja tlhwatlhwa di kua leng gona jale moroka mona gotlhe mo ke sepelang ba rena gane jale moremi o kae wa tsa o ne re o sa swere microphone ka mo tenteng o sa bolela o no ko mongwe a kole madila kuare jale moremi o ka e tloutša baroga ke re ano ke swere bothata ene wa tseba ka mokgwa e leng gore di-weekend di ba busy ka gona gape a gone ka tšatšile ko reng kane o reng go wena ka ra re ye monyanyeng ebile a e lokenne go nyaka tšatšile e leng ompitše mane re no ya lenyalong mane wa o ne re o sa bolela motho mona kgoše madila a ra go a swana o tlogetše tlou tša baroka ke rena re gatlhana le bona bothata boo no re o dutše ba re maubane o kae ya moroka napono tša sebaka se mongaka o tamiše motheletše go le le gausi mo ba re bogetšego ba le gona ba re theleditšego ba le gona thobela a ke go leboge malome ka kapa ke go tamiše le rena re no swara yeo tsela o no re o bina ba rai mane ye nyaka malome ka kapa eo re no ba gona ka mokgwa malome ka kapa a ke tamiše magoši a rena ke tamiše baetapele ba kgašoe ke tamiše batheeletši ba kgašoe ke tamiše mangaka a setšo ke tamiše baruti ke tamiše magagešo ka kua dikgokaganyong tša leago ke a le tamiša kgole le kgausi ba le re lebeletšego ke tamiše mmago nna ka mo re ne le mama ka mo mama le kae re gona moruti magnet mo re ne le mama ka mo le kae fela mama re gona tate nna re gona nna ka gore ke ya go tseba eno titsebiše o ne a tsebana re thome go bonana nna le mamane nna ke tlo thoma go dumediša dikgoši ka thoma go dumediša tate moremi le ntate ka kapa le setšhaba ka moka le di-family tšaka le tša bogadi ke tlile mo dipitšeng tše kgolo nna ke nna mmašia wa ga mogohlwane ke setlogolo sa ga mašifane ene ka nyala ga ditshego o ka koga mašifane o setlogolo gape ge re ne le ntate mašifane fela re ke ya go motlogolo ma ke setlogolo age a wa gona bothata malome ka kapa šutla go fa melao ya kgašo and then wa kgona go tsena ditabeng malome a ke go leboge moroka ke go leboge mma ditshego setlogolo sa ga mašifane ka moke ka pitšeng tše kgolo ba re wa ba tseba ba nna ke nna ka kapa radio
gomme ngwaneso o gorogile ka re ga lana go la pitšeng tše kgolo melao ya ka mo pitšeng tše kgolo kapa melao ya mo go rena mo eno ba fela go no re re seke ra bitša maina a dikereke ba profeta le dingaka ka maina mo moyeng re seke ra bitša maina a baagišane ge ka ba motlho mongwe e sa le wano ya ngakeng eno ba gore wa ka ya ngakeng tsoko mo profeteng tsoko kerekeng tsoko se sengwe gape re hlokomele leme re seke ra ntšha mahlapa le mantšo a e lego gore a tla re ga fitla tsebeng ya motheletše a lomela se sengwe gape banna nnete godimo ga tafola ke kwele monna o re o neša pula ke nyaka gore before lenane go lapitšeng tše kgolo le fela nke ke be ke bone maatla a gago o neša pula o emiša pula wa tseba ke tšhogile kudu gore ke moka monga metsi gantši ya ka re ya jwale e kgonne re o kopana le tsona jwale gomme kgaitšedi yaka nnete fela godimo ga tafola ke kwele o tloga o bolela tabe nngwe ya go tshoša gore batho ba re o moloi botse banna o le ausi ya mosebeletsi ka otukuetšhweu banna batho ba no re wa tsoga moroka a ke tse gore pele motlho mongwe nka tle ka bapala setsopolwana se go ne le se le gore o rata go se fetiša pele ke nagana gore a re tseneng ditabeng agankeke kgaitšedi yaka ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge o ka kwa se felela ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga aziše nna ke tlile mo radiong ke tlo kgopela thušo nna ke thomile go thaswa ka 1988 ke ne le 6 years ka 1988 o 88 o ne le 6 years ke ne le 6 years ka thaswa ko Stompo so ka be ke gahlana le monga metsi ko Stompo a ba a ntšea for 7 days ka gare ga metsi ge ke tlo tswa ka tšatši la bo 7 ka tswa a mphile mpho go noša pula a mphile le go femba a mphile le koma ke tswele ke tshwere dilo tšeo ka mogare ga metsi a be le gore ge ke dira 7 years ka ne ke ile e le February ka goroga ka October ko ga Mashifane mama le papa e ba se banyala mama ba sa le ko gae magana go bušwa ka be ke goroga mo so a ge ke fetša papa ke ga a ntšea a nkiša mo dikgošing gore ngwana a ka o noša pula ene o file koma e sa le ngwana nna le nna ke sa le ngwana le mama dilo tše nna nka se di kgoneng so dikgoši ke ge ba thoma bommotša ba nkiša ga Ramošebo ba nkiša ga Matlala le Hwelere ba nkiša le Nkosini ba nkiša le Ntwane ba nkiša le Kgobokwane bobedi gore ba ntsebe gore ke motho wa mohuta mang go ya papa a ba le mama ba be ba hlaba ka December mola papa nkišitše mo ka moka ka be ke tsamaya ko dula ko Naganeng e re dula Naganeng badimo ba be ba elwa ba re ke botše papa gore a shifte ko Naganeng a nyake Stan ko Tristeng so papa ka nnete le mama ke ge ba tlo nyaka Stan ko Tristeng ka 1992 re tla mo Tristeng re fetše o dula mo Tristeng a thoma papa ba tsebiša mo foromaneng ya mo Tristeng gore ngwana ka o noša pula ene o ne le koma ampile ke ga wa ba sene le problem wa ntse go ya komela papalla ko go intšha pa fela ba nkhunamela ka June ba ntlotša ka letsoku batswadi ba ka ba boifa gore ke bana a go no ntho ba ka itirang ke ge ba khunama ba ntlhabela puti ka June e nngwe le nngwe ba ntlotša ka letsoku gore a re phopothe ngwana a ka se kgone dilo tše sa le ngwana mara pula yona bentše ke inweša ene pula ga ke inweše ka sehlare ke noiša matsogo godimo ka rapela fela pula yana so go tlile mo le goreng ke a nyalwa ka 2023 tšatši la lenyalo la ka badimo ba boletše ba re ba ga ditshego ba tlo go nyala o apare le thebo
o tshware sefoka o tshware lerumo ke tšatši la gago le tšatši le la lenyalo la lena ka dira ka mokgwa o go tshwanetseng ka be ke porofeta ka tšatši la lenyalo ka tepona ka Sesotho be ke le mo moyeng a be le gore ka ke fetša ba re banna ba nkopelele mogobo basadi ba nteletše moropa koma mapostola nkopelele ka tšatši la monyanya go direga ka mokgwa monga metsi a re ke tlotla a tla ke leba a tla bjale ka leba tla blessa lenyalo la rena so ge monna nka pesa reng tate ditshego ga ka tepona be ke le mo moyeng be ke le mo moyeng so ge ke fetša mo moyeng na bile ke ge badimo ba le ge ke a fetša nka pesa reng ke ge ba nthele ba ra wa rena re feditše sa mo apara lešira ge ke tswa ke tsamaya ke ko ntlong go apara lešira ge ke fetša apara lešira go direga a ke fetša ke tswa ke ge le gone ke kirang lethabolela la gore ke a nyala a be ke tswa ke ya ko dinepeng ge ke boa ra nyanyatha re fetša o nyanyatha ka be ke re ya ba re ko tšhentšha even ke be ke le mo ban director badimo ba sa mo tšhentšhe ke ya go tšhentšha e ke fetša ra dula ko tente ke sa ditse ko tente moyola wa thoma gape ba re ke bošego ke ba betha ka nako ke mma moruti a ka swanele o tsena bošego motseng ya batho ke ge re tswa ke fitla ka ko tšhentšha ke apara dintepa gore ke kgone ya bogadi ba ntlotse letsoko ge ke le mo lapeng ke ge moyola o thoma e ko sore ke porofete ka porofeta badimo ba le ba re before ke re tsamayang ke ba laele ene ke noše pula ba tswa ka pula ko gae gore ba ditshego nkamogele ka sefoka ko bogadi ba ditshego ka nnete be ke ba kgopetse gore ba reke feta duster ba nkamogele ka sona ke khunama mo gating ke noša pulela ke ya bogadi e fitla ko bogadi ke fitla mo gating ge ba nkamogela ka be ke noša pulela e be le re fitla mola bošego ba ntsoša ba re e emiša ba re bosa se se ka tla le disturba ka emiša pulela bošego ka wana nabile ka be go ka nnete a zanke re tshwenya pula ka be ke boa ke tla a kere ke boa ka Sentwane ba go thala ba fetša o boela ko geng ge ke boa ko gae wa be go fedile badimo ba le ba ko ga ditshego ba re mo go nna ba re ke thothe motse ke nyetse ko Ntwane ko Marapong ba re ke thothe motse kwa ke ye gae Stompo ko go tlogeng gaka ko Marapong ke ya Stompo ga re kry-a le gore tetemogolo wa ka ga gabo ke ko Stompo ra tswalaka ko re goletše Stompo ba be tetemogolo yena a ga Mokgobokwane so nna a be a re buša a re botša lekoto ke moro wa gage gore a boe gae a ka se dule nna nka se dule bogwe ke ra tswale nka se dule bogwe ngwanaka gae ke Stompo ra bua ra tle ra nyaka stene mo Stompo so re thotha motse kwa ntate Morena re tlile mo Stompo so ge re fitla mola le thotha motse wa bogadi ba gago matswalaka le thotha mmatswalaka o gona ke ga gage mola Stompo na se ga kana ke ngwetše o tlile le yena mola Stompo nete go thomile nna ke le one mara stene re senyakile re le ka moka so o sa šetše le bana ko Marapong so ge badimo go lata ba lata nna ke a femba so ba bolela le nna direct straight so go ko se rena ke deliver message bjalo re dula ko Stompo re fitla ko Stompo re fitlhile go letamo le labe le sena metsi ka le koma ba no ke ntšhitše gona ko Stompo mara be go sena metsi mole go ne metsana manyane so a fitlhelela mo le re ko Stompo ba re nna ke fitla mo Stompo ke tlo dula mo dikgomo tša bona dona metsi kae ge ke dula mo le kan re gopetse stene foromana re laetša stene ya bile re ke mo badimo ba nyakileng gona a senke ke mmotse foromane gore ba re bontšhe kae ke no ya le ena mola a re nyakela stene ge re fitla wa re bontšha stene sela ya bile badimo ba re ke gona mo santse o nabe gona mo ke ba ga ditshego ba re dula gona mo re dula mo gona mola ba be ba etla ba re go dutse mola ke rena re tlo go hlokomelang ge batho ba ilwa le wena o se ka ba taba le bona ke be ke itulela mola ke le one
ke sekgweng ene go ne le tamo mare ba go sena metsi go ntse jalo go ne metsi so gone jalo o gatlana le mathata a mohuta mang ga le thata gore nna ke a loya sale ke fitla mo letamo ke le legolo metsi go ne monga metsi so monga metsi ke nna ke ye kgonne go ba responde go ba tlhalosetsa gore ka mola bana ba seke ba bapalela go ne monga metsi ene nna monga metsi aka ke nonyana maeba le mahanahana ke dilo tse le gore ke connecta le bona ke bona ba le mola nokeng mahanahana a no ba mola nokeng goba ke a gago a modimo a ileng o a rue ka mogae a no tlile le modimo a dula mo nokeng a no tlile le modimo ke tlile nonyana ya ke a go kwešiša di tlile le modimo so jwale bothata ke gore ba re wena o a loya ka ge ke re ke ne go ne monga metsi mola all right and then ke kwele o bolela polelo nngwe Ausi Mashia wa gore o thwasitše ka 1988 o thwasitše letamong la kae mola Stomp nako e o thwasa ga geno be ba agile mo Stomp o tsere go diegang go kwa ka o ko Stomp okay mangwana mamaka all right so o bo dula ga mmangwane wa mamago all right and then wa tsamaya matšatši a makae 7 days and then ba se go nyake ba geno ke ba laetse ke re nkobela yaka ke molaetse be ke le kobela nna o be go ne motho e leng gore wa nthaswiša wa go thasisha le 6 years all right bo thwasa ga mang gomme mmare ke mene le siwe all right so o ile a hlokofala all right a go laele wa mo laela gore o sa ya go phetha just moya ke ra wa ya ka metsing 7 days yes okay and then wa re go boa wa boa o swere koo wa boa o swere pula and then wa gorogela ka ile tsona ka gorogela gona ka mo thatsa ke re ke se ke goroge ne ke sa le ka mo motseng on then wa tla wa tloga mo ba le wa isha dilo tsela ka gae all right ka ne mme o lena o ba thasitse go tshwana le nna okay so jwale ka ge ile gore go njalo o buile Stompo ene dilo tše ka moka o di phethile Stompo nambile badudi ba Stompo ba tla bakeng ba bantši ga ba ntsebe that's why ke kgopetse mo dipitseng tše kgolo gore a kere e no ba dirumase go fihla o ba moyemo go bona so ba ba ntsebang le ge ba re ba hlalosa e sif ka re ba nkemelela kane family ya bo mama la bo papa di ko Stompo la bo ditshego di gona ko Stompo ba bogadi nka se a ba ntsebe ke tseba ke family ya bo mama le bo papa la bo papa o ga botse o no ba o tlile gore batho ba kwešiše gore wena ga o loye taba ye o e rutile go tloga kgale o e file ke medimo ya geno and then koma ya gago ya mathomo o thomile go entšhane ke thomile ntšha ka 2023 mo gae mo Stompo ke thomile mo ga gešo bese badimo ba ile ba re santse ke thome gae pele before nka ye o entšha bogadi o ka go entšha bogadi all right okay and then taba ye ya pula e ke kgale magageno ba tseba gore o kgono e neša a ke re motho mongwe le mongwe ba le dimpho and then gone jwale gabotse o tla ba ke eng Ausi Mashia o tsere ntho e ntlisitse mo ntate moremi ke tlabile ke ngwana ke e tswa shopong all right so ngwana la ge ke tswa mola shopong ke tšo reka borotho o re mo go nna o re koko kae ke re ke gona ona o kae o re yo ke dumo ta kerekeng wena ba le mama wa nkganetse re wena o moloi kane o ne monga metsi ka ra o ngwana ka nna ga ke ne monga metsi monga metsi ke gore ke no sha pula se re ke a loya ene monga metsi ke mpho ene ke modimo mothola a se ntho e snacks monga metsi a dule motho a neng le pelo e mpe go ba motho a selekang ga be ke mo tlhalosetsa nnete ke ngwana nkere ka se tlo opa ke tlhogo ene ka kušwa le gore a se mmage fela ene mmage lena o kwele ke taba ya bolela kwa se blame motho so batho ka ga ba sa go tsebe
ba tlo bolela ka mokgwa bona ba go bonang ka gona goba ba bona letamo ke letamo le legolo ee okay mm ena go nke go wela batho mo go lona le ko morago so ene go letse gore ke re ntho e straight ke kgonne go gopela gore bana ba seke ba ralokela go ka mokgwa wa kutsise ge nke bile gore ke ntho le gore ke a sele ke beng ka se ba botse go stompo be ke tlo no itulela ka norto a dula le yona okay ee gone jwale a kere ausi Mashia o ngaka ene gone jwale o ne kereke and then kereka ga go a tlala kere ba tla bana ba tla o ntšha koma batho ba tla and then ono ba o kusha bohloko ke bao ba go bitša go ka mantšu a sa nyakegeng alright re ke tsentšhe malome ka kapa nna ke sane le polelo e telelenyana le wena malome ka kapa tsena ya a ke leboge moroka ke leboge se o thwasitše a na le 6 years ka 1988 a thwasa Stompo ka 1988 ya be ke dula Stompo ya ka 1988 be ke dula Stompo and then ga itšedi ya ka gore o ile thwasong o na le 6 years sekolo o thomile o ne le mengwaga mekae sekolong ke thomile ko thasong ke thomile ke February ko sekolong ke thomile January ba ba ntšha be ke tsena ko makopanong go ra gore ga wa tsena sekolo wena ke tsene sekolo ba be ba ntšha ke ya go thaswa ke boa go thaswa ka be ke boela sekolong o gorogile ka ngwaga mang ke gorogile wana 1988 ke rile 9 months o dirile 9 months fela ngwaga o latelang ka be ke thoma sekolo ko makopanong okay and then 7 days ye monga metsi a bego a go tšere o le ka gare ga metsi ke eng ntwe o e gopolang ye e beng e diragala ka kua gare ga metsi mohlomongwe go ja go phetha le tše dingwe ga o gopole selo le gore o be o ijang ga o gopola alright go lokile o thwasitše Stompo mo e leng gore kobela ga go nwa le robetše and then kobela ga go le yena o be a thwasišitše ke monga metsi and then wele nkompotše mo o boletše gore ka lenyalo la gago go ne le tše dingwe tše e leng gore di be di diragala o sa di bone ka baka la gore o be o le mo semoyeng ke kwile o kgwatha nto nngwe o reng badimo ba geno be ba go laelela gore ke nako tsa mo tšhentšha na ba be ba tseba jwang gore o ne diaparo o rukišitše o swantše o tšhentšhe badimo ba be ba tseba tate ka kapa bona ba nkgopetse gore se ka ke be like a tradition ka be ke ba kgopela and then ge le tloga ko ntwane le ya Stompo letamo le be le sene metsi le lennyane ga botse go ra gore ka nako le dula ntwane monga metsi ba dula kae ba le mo gona mo Stompo ba bona ko lining o parke ko tadimane bona mo lining ba dula mo so ge ke fitla a be le gore yena tla ka site ekwe o ga botse ka kua o lateletse wena yes heba and then monga metsi ga a fitla mola a netefatša gore letamo le la le a tlala gore a kgone o dula a teketle maganagana a o bolelang ka ona a bona ke mang le mang ko metsing yes maeba a o bolelang ka ona a bona ke mang le mang ko metsing yes a dula gona kua a no tla ko ratletse le mo ground-ong le kae a no tla fela nna ke se ke ena monga metsi o rialo ke ena monga metsi maeba ao nna for nna ke se a ke re ke bone ka lenyalo a etla a tlo re blessa ka leka ka mokgwa wa leba le ka nako ya lenyalo ke le tlo go blessa le fitlhile la bona ke mang la kota makae la dira eng di kotame batho ba bantši bona lenyalong ka ne ba ile ba bantši ba ile ba tšhaba ba re leba sone be ke tseba gore ba ntšhitše ba re ba tlotla a zange ke ba le problem okay and then e be le teng and then ntwe e dirang gore o nagane gore
le mahanahana a le ke mongametse nkane sa be le hanahana e ba mahanana a eno ba mabedi fela a se mantši and then gona mo go a mabedi mongametse ko mofe o kgona go tseba go ile a mabedi a le mola go a ke tsebe ke no ba gore ke modimo a ke tsebe gore mang ke mang ke no bona ile modimo ga ke fihla mola e no ba maeba e ba dinonyana tše ntši tše black and white tše tša dikgaka tsela tše red ka mofatshe wa ikutlwisa e ba tše tšhweu kore e ba tše ntši ba mahanahana kore e no ba ga botse dilo tšeo di bolang ka moka ga tsona diphedi tšeo wena o kgona go tseba gore mongametsi ko mofe mola goba e no ba imagination ya gago gore go ra re ke ena ola a ke mosupa gore ke mofe nna fo nna ke no bona e no ba mongametsi ke yona di-blessing fela okay yes a ke re mongametsi ko mofeng e no ba nthwela ya go nore ke go blessa ke re dinonyana mahane and then ge mongametsi a tloga ka kua thoko tšela a go latelela ka kua thoko tšela o tlile ka sebopego sa mohuta mang o tlile ka pula okay go no tla pula fela ga fetša a tla mpotsa re awa ke fitlhile okay ka be ke ya ke modumediša ka tšamadilo and then ge o fetša wa bitša wa tsebiša setšhaba sa setompo gore banna mo mongametsi o gona bana ba seke ba bapalela ka moo o šomiše mokgwa o mohuta mang go tsebiša setšhaba taba sa mohuta mang tate ka kapakile go ntate Makita ka go mo hlalosetša a se ke foroman ba tshwenye ba ka mošate ke ile go wena ka go mo hlalosetša gore nna ke motho moso wa go noša pula ke ne mongametsi ene so o se ka wa mmakalela ke dula mo ke leso nabile ke ge a wantala reš nna nka se kgone gore ka bitša setšhaba ngwanaka ka baka la gore o tla re wa ba bitša ba tle ba go botša mantso a mabe nna ke boi ka ra wa tate a gone bothata ke le ke tle ke go tsebiše gore nna ke tlo dula motho wa mohuta mang ga botse ga wa tsebiša setšhaba sa setompo o išitše lentšu ka mošate ke išitše lentšu ka mošate and then mošate ga senke wa letša chipi wa tle wa tsebiša setšhaba gore batho ba modimo le tsebeng gore re ne motho o mojwale le o mojwalemo ka zanke ba letša tshipi kane ke letetše ka be ka no dula ka boela gape ke boetse ka gore ga itereng ausi Mashia monna ga go kae o toropong batswadi ba gago ba kae ba gona mo gae mama ka matswela ko Marapong papa o sa phela o ile a robala ke na gantši ke bolelelang le ena and director la mafelelo ge o neša pula jale o tseba re ye ke yaka ye inišitše ke nna goba o emiša o tseba gore jale ke emiše pula e be ile neng la mafelelo maloba mo ka modiro ke nošitše modiro wa mang wa ka maloba ka di-15 tša November o 15 November o nešitše pula badimo ba ile ba re ka 3 o'clock ke neše pula mapele go neša pula ga ebe kgetho ya gago gore jwale lefase le omile nke ke la molele setšhaba o botša ke badimo gore tsa mo neša emiša and then go a kgonagala gore pula e nona o sa tsebe gore pula e tlo na lwena o no makala jwale ka batho ba bangwe and then ga go kgonagale gore pula ye e makatšang batho ka moka lwena e go makatšang ge o bona o ka re e nile kudu ebile e senyetša batho e tlatša matamo e napile ke moka o nape o utswe o emiše santse at least go be le batho ba bampotšang gore kgopela gore emišetše pula modimo la go bolela gore ke kgopela gore emišetše pula wa go kwa mara ga a kgone go go kwa ge o nyaka go neša pula ka nako ya gago nna nke ke kgopela ge o ka tla wa kgopela gore ke kgopela o noše pula ke nore maybe batho fela banokene ba babedi ba bararo ba re kgopela gore nošetše pula o tlo ntela re ba nošetše wa e bona ke tlo khunama ka noša kahle wena ke 16:10 go nwa le Mashia ge re ka re le ka mo go nwa le ra re wena ra re Mashia nke o bolele le mongametsi nke re kwe matloro pele 12 o'clock e tšhaya e ka diragala Mashia gape mo a re bapale a ke re wa mpotša nna go mpotša yena o kgone mpotša ka mmotša ka mmotša ka re ba kgopela pula a ke re wa lekwa ge le bolela o kgone o mo kgopela o le kae kapa kae
yes yena a ne bothata ena a o bele Melwane. a ne problem ke mpho le nna ke sa tsebe gore ke e bjang wa nkwešiša ke ye nna modimo le nna a ntletseng le yone So go jwale o re go batho ba Stompo gore banna nna ke le mmašia ditshego a ke loi ke ngaka ke motho wa thušang batho ke ntšha koma ke neša pula Moroka batho ba theeleditše gape e tle re tšatši le lengwe ba re naga e omile dikgomo tša rena di bolaya ke tlala a re yeng ge ba ka fihla o ka banišetše yes ka pelo e tšhweo mašia gape ke nyako go kgopela mara ke a tšhaba gore ge e ka sene o tletle o e ba mathateng aowa bile a gone bothata wa nkgopela o ka enoša ka pelo e tšhweo a ke enoše ka setlhala a enošetša ka pelo e tšhweo tate ka kapa ke mpho e le gore ke godile ka yona o ya jwale o ka kgona gore wa tseba rena ke kgopelang nke o ne re ka di-25 Christmas o mmotse monga metsi a se ka neša pula re je Christmas ka di-31 a se ka eneša ga a ka eneša ke a Stompo mmašia o e emiša mara ke nyako go testa mmašia teste ntate ka kapa ka pelo e tšhweo ke nyako motheša ka pelo e tšhweo e kana yes nteste tate ka kapa ke ne problem mmašia ke kgopela pula ke le maubane ke le okay ke kgopela gore before 12 o'clock e tšhaya nke pula ene e tlona aowa ke tseko bolela le ene na o tlo mpotša kere ke nyako go kwešiša gore o ya go bolela le yena and then o tlo boa o tlo re botse gore o dumetše goba o a gana and then goba re tlo no bona ka ge pula yela e leng gore mašia o tlo bolela le monga metsi o e anaše yona o tlo bona ge eno ekwa mara o sure ka taba ke sure ka taba tša ka ntate ka kapa that's why ke sa fiele ge ke tla mo ene le ka mo ke dulang a le gona go ne le tamo le legolo nna ke kgopela pula before 12 o'clock moroka tsena mara nna ke a e kgopela ge e ka ba o tlo hloka sebaka o tla re botsa ge e ka ba mohlomong ge go tsena bale ba bang bale o tla ya go bolela le yena a mo kgopele mara a re no botsa batho ba Stompo moroka ne gore dingaka di gona mo lefaseng ene nna go ya ka maitemogelo a ka ga botse ga gone ngaka e sa loyeng go ya ka batho ka gore ngaka e ba le di-challenges tše dintšhi kudu mo e leng gore ba bangwe ba loya o a ba palliša ba bangwe ba loya batho yena o a ba fodiša and then ba feleletša e le gore ba feleletša jwale ba nyaka go senya mmereko wa gage ka go bitša yena moloi and batho ba Stompo moroka dingaka di gona mo lefaseng ge e ka ba gone ba ne bothata ba gore ausi mmašia go tla jwang gore a sware ke monga metsi goba yena a bolele le monga metsi a ba kwešiše gore go swana le ge nkare ke swere ke tate mogolo wa ka gape ba ka semputše gore na wa e tate mogolo wa go a go swara and Stompo ke ga bodingaka ke dutše Stompo ke thomile sekolo Stompo ke ga bodingaka mola jwale batho ba Stompo a ba tsebe gore batho ba modimo motho wa badimo ke motho wa badimo mara nna ke a e fologa moroka nna ke kgopela pula alright yeah a ke dire so ausi mmašia tate ke nyaka o nkwene taba tša semoya di boima kudu go di hlalosa fela ga ke no go tšeela tšona gannyane nne o nayo badimo ba go file tobosa so o bona taba ya modimo wa metsi
e ne go gakantšha batho ba bantši, Okay. e ne go kry-a batho ba bantši ba sa ikwešiše. Fela ga ke no re tlhalose gannyane mo gongwe batho ba tla ekwa, batho ba tla ikwešiša. Motho wa go ba le mpho ya go bolela le medimo ya gabo ga fela a romiwa mo go nago le metsi gona, ga a swane le motho o e le go gore o no ba a filwe bongaka a bofa ke tate mogolo wa ge Mokete fela. Di a fapana, di a fapana. Phapano ya gona še yona, ngaka ya ditaola le ditlhare e tlo bereka ka ditaola le ditlhare. Ngaka ya go bereka ka thomo ya go ya go metsi e tlo bereka ka metsi, ya kwešiša gore metsi a fapana. Re ne metsi a lešata, re na le metsi a moela, re na le diphororo ka go fapana ga tšona. Re na le metsi a dulago go letamong, a swane le go bereka ga gona a go swane. Noka ka bo yona le matamo ka bo ona, ka nako ye nngwe o hwetša go mela lehlaka mo nokeng goba mo letamong. Lehlaka le go bontšha gore mo letamong le go ne se se phelago, ene se se phelago fao go na le diphoofolo tše di phelago ka metsing. Rena re batho re phela mo go senago le metsi. So ge o ne le nneo ye e lego gore ke ya semoya e hlakane le nneo ya gore badimo ba go rome mo go nago le metsi, go ba le mangeloi a o bolelago le ona a e lego gore memoya ya bona kore e feletše ka gare ga metsi. Lentšu le tlo fihla go wena la go botša la re, Mashia, tsamaya o ye go botša batho gore ba seke ba lahlela ditšhila mo letamong le, ba seke bana ba bapalla mo letamong le ka lebaka la gore ba tlo go bala. Wa nkwešiša? Go ne le dilo tše dingwe tša semoya go ba boima go di hlalosa. Wa nkwešiša? Like go swana le go neša pula, go ba boima go hlalosa gore pula o ka e neša jwang. Wa ikwešiša ka re pula wa e kgopela, and then go fetša go e kgopela mangeloi a geno a napa a go fa pula yana. Wa ikwešiša? So motho go ba le nneo ya semoya se se hlakanego le medimo ye e lego gore e feletše ka gare ga metsi. Re bolela ka bakgalabe ba borena, ge re bolela ka badimo re bolela ka batho ba borena ba bangwe ba ba tšereng ke metsi, ba bangwe ba e leng gore memoya bona e feletše ka metsing. Ge ba tsoga go swana le bao ba tsoga go ba le dirapeng, ba etla ka thomo go tliša lentšu go wena, ba bolela le motho a neng le kwešišo godimo ga semoya se e lego gore se ka gare ga metsi. Wa nkwešiša? That's why nako ngwe wena o bona dinonyane, wena o bona eng. Nna ke ile ka ba ka gare ga leeto la go swana le leo, ene ka hwetša mogala bo mongwe a kgona go ntlhahla ka yona taba ye ka lebaka la re a go bonolo go hwetša tlhahlo ya gona. Thwaso ya ka gare ga metsi a se gore o tla go dula ka gare ga metsi and then ya ba gore o tla bua tšatši le lengwe. O wa ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago, wa ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago, wa ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago. Wa ikwešiša? So pula ye ke ya geno, pula goba mo e tšwang. Bangwe ba na le mphoko wo ba go gona wa go bitša pula ka ge pula re e bitša ka metsi ya pula, and then bangwe ke nneo ya bona. Go na le lengeloi le lengwe ausi Mashia, o ka hwetša le mo go wena wa se tsebe le gore wena kua ga geno ga bommago mpho ye o e tšere go e tšwa kae, kganthe ke mpho ye wena ka bo wena o belegong le yona. O ka hwetša ko ga bommago go se ne o ba neša pula, ga bo papago go se ne o ba neša pula,
ka lebaka la gore ngwana o molomong ga a belegwa le mpho ya gage. Mpho ya go neša pula wa kry-a e le gona e le mo go wena gore go o kgopela modimo wa go arabe. Fela ke botša bakgalabe ba bo Malefo ke re Malefo. Go nyaka re ye košeng ka pela ka nako e so re tlo ba le bothata ba gore re tlo tshwenya ke pula re swantse re boe gae. Gantši ge re bina dikoša tša community ge re fetša go tsamaya nakong e ntšhi o kry-ile gore badimo ba re hlatswa maoto ka pula le maloba e sa tšwa go direga mo ge re bina ka Tlembebele. Ge re fetša go bina re laela re kgopela gore ba re hlatswe maoto therešo pula ya ba gona. So o ne le dinneo tše di fapaneng mo go wena, o hloka go paka semoya sa gago o se bee gabotse. Koma o e fa ke bakgalabe ba geno yeo e tlo tšwa ge dikoma di be di tšwa ka gae. Akere? And then pula ke nneo ye wena o be le go le yona. Akere? And then go femba go nka no re ke nneo a ke nape ke go tseba kudu go femba ke nyake go go hlalosa go tsenelela nka bolela bošaedi mo gongwe wena o ka re hlalosetša ka go femba. Nna ke tšhaba go bolela nto ke sa ikwešišing wa nkwešiša. So taba ya pula ke nneo ya geno. Batho ba setompo a ba kwešiše gore o ngaka o mosebeletsi. Nna ke tlile nka no re ke go tsebile go goroša ke ngaka Phoko. Ke bona le dirile setšheso tloga mo la binela badimo. Ke mo nna ke tsebileng gore mama ke ngaka. Akere? Ka ge e le gore o thwasitše ke go bone. Ke tlile ge o goroga kgoro gwa gago batho ba tlile ba go bone. Go le moetapele Ausi Mashia a wa swanela go laola ke dipolelo ngwanešo. No. Ske wa wiša moya ke dipolelo. Ngaka e a bolelwa. Ene gone mo gongwe mo e leng gore o le ngaka o a lebala gore o kgopetše gore modimo wa go bontšhe mana ba gago. Ge modimo wa go bontšha mana ba gago wena o thoma go kwa bohloko. Go kgopela gore mana ba gago a senoge go tla ka mokgwa wa go fapana. Bangwe ba tla go bolela ka gare ga di-taxi wa kry-a motho a bolela ka wena gampe a lebetše gore o gare ga batho. Ke go bontšha go senoga ga gore modimo wa go bontšha gore lenaba la gago šile le hlokomele. O lemošitše ke ngwana ka segagabo rena ge a tliša ditaba go motho re mo tšea buele ka modimo. O ka tšea gore go bolela ngwano kganthi ngwano o utulla sephiri se segolo se e leng gore batho ba dutše lekgotla ba go bolela. O seke wa kwata wa tlala ke pelo ka gore motho mongwe wa go bolela. Ausi Mashia mo ke lefaseng batho ga ba go bolele go ya le ka mokgwa ba nyakang. Melomo ke ya bona o ka se ye wa e tswalla. Wa nkwešiša? Ba bolele ka mokgwa ba nyakang wena o diretše modimo wa gago a re go di dire. Segolo ke ge o sa bolae motho, segolo ke ge o sa tshwenye motho, segolo ke ge o sa kweše o mongwe bohloko. Se segolo re nyaka bophelo. So ge batho ba etla kerekeng o ba rapelela ba fola, ba etla o ba phethela ditaelo ba fola, ba etla o ba iša komeng koma e a loga ka moka, pula ena. Ausi Mashia hloka pelaelo. Tlogela go belaela. E re ge o ne le lengeloi le matla la mpho ya gore badimo ba go file gore o neše pula o hlokomele batho, dikgomo di nwe metsi, diphoofolo di go be le mo e leng gore di nwa metsi gona, o tlogele go tla go šikinya ke dipolelo. Moporofeta mosebeletsi ga a šikinye ke dipolelo. Akere? No, ga a šikinye ke dipolelo. Ska dithuta go šikinya ke dipolelo. O tlo thabiša mana ba gago. Wa nkwa? Ge o thoma gore wena o tla etelela kereke pele, o tsebe gore o tšea maikarabelo a gore motho mang kapa mang ga a nyaka go šikinya tshwanetše ya go kry-e o tile. Wa nkwešiša? O seke wa no iša ke dipolelo Ausi Mashia. O tlo tšea mangeloi ya gago
wa felletša e le gore wa beela kgole le wena tia o be le maatla o tšwele pele semoyeng sa gago nnete e tseba ko wena taba ya modimo wa metsi ke a go kwa gore o gona go wena ge o bolela ke a go kwa gore go ne mo go mmola le mola mo e leng gore o no ba o hloka kwešišo le tshepedišo gore ga botse mo nka dira so ka dira so ka dira so fela yeo ga se bothata e no nyaka tlhahlo Okay. wa nkwešiša kudu go batho ba e lego gore ba sepetse leeto la go swana le leo fela se ke nyakang go go botša ke gore neo ya gago e ka se tsoge e fetogile go ba ya gago nkwa ene ge motho a re o moloi go bone o swaregile kae o dirang wa nkwešiša so a o se mašia tsentšha kereke a o se mašia alafa batho a o se mašia ge re kgopela pula ga pula ga ene and then pula ene le batho wa nkwešiša o se mašia ka lebaka la gore ke a go bona gore taba ye e go kwešiše bohloko thata so motho wa semoya ga a kwate kudu go kwata kudu ke go tsoša medimo e tsogeye go batše batho kwešiša ya maubane o swanetše go tseba gore o swanetše a tia be le maatla o swanetše go tseba gore moporofeta o a bolelwa o swanetše go tseba gore ngaka e a bolelwa o swanetše go tseba gore ntwa e dirang ga e kgahle batho ka moka ene ntwe o nkgahlang ka yona o se mašia o re wena ga o neše pula ka setlhare so modimo wa gago o tla go wena o mmona ka diphoofolo o bona maeba ge leba le tla go wena go ra gore go ne se sengwe se se sepelang mo go wena ke kwile gore ge ba go apeša reng bo le moyeng go diragetšeng e ba nkapeša reng tate be ke tshwere ke moya badimo ba ile ba re ke hlabe lerumo lela ka mo tenteng nka be ke le hlaba mofatshe a be le gore tate ditshego nka peša reng ela so be ke tshwere ke moya ke lla ya mara batho ba be ba bogetše ka nyalo la gago ne marumo maeba ba bogetše akere banna alright nna ke nagana gore ke mokwele a o se mašia ntwa e tlhokang malome ka kapa ke thekgo ke dikeletšo mola le mola mašia tama wa bona mo lefaseng motho o bolela nto nngwe le nngwe ya inyakang a kere molomo ko wa gage leme ke la gage ene go ne batho ba bangwe ba filwe talente ya gore o kwagala kudu ge a senya batho maina ke go ka diragala gore a bolele nnete a kgolwe ke motho gore go ne batho ba bangmane ba ne experience ya bad influence go ne motho mongwe gantši batho ba mokhutola ba lemoga ke batho ba dipolotiki kudu ya batho ba dipolotiki ba ba tseba kudu mo motseng gore wa bona ge re ka kry-a mokete ke ena a tlang gore phatlalatša batho ba le kapa ke ena a tlang gore kgobokeletša batho bale so ko Stompo a se motho wa mathomo ke sho gore batho ba Stompo ba ka ema le nna a se motho wa mathomo wa go bolela le monga metsi ke gore mothako mongwe mona Stompo nnete o la mane o ka re ba mo šomiša bošaedi ka gore o be a no re ge a tšhikelana le batho so a no re ke tla kua metseng ka go tlaleya so o la o ka re ba sa ene yena o ka re ba mo šomiša ka nako e a sa le ka ku jale go ka no be go diagala gore ba mmaka ke re wa bona yena ba mo šomiša nako a sa le ka kua jale mmašia o ile go fita Stompo monga metsi a thota ka kua tokotšele jale go ra re motlho mongwe wa diregala gore ge ena a ya ka kua ga a sa mo hwetša and then ga a swantše a ya ka kua jale go ra re o ya go bakiša mmašia mašia o a di bona mašia wa bona mo tumelong bongaka a se ntwa go bapala ene bongaka o lwa le dilo tše dintšhi man o tsebe gore sa mathomo go ne batho ba
ba ditumelo tša dikereke tša go fapana ba ileng gore ba ka no ba against le wena fela ka se o tla be mo se dira and then wa bua ba le ba ileng gore gopola gore a go no re nka go rata Moroka mmereko ka ke go loya ke loya batho ge ba hlotša ke ba bona re ba hlotša ge ke sa re ke ba thabile wa ba fodiša ga go ne gore nka go rata ene moloi ge a ka re a go loya wa mo palela o fetoša wena moloi ene o tlo tsame a bolela gore wena o moloi ntse o sa sware ga felo ene go šupa motho ka monwana gore motho ke moloi ke molato Moroka ntwe ke molato so o swantse o dithute gore ge o le ngaka dilo tše botse le tše mpe di tlo no go nela ene o gopele modimo gore o skwa fetola nto nngwe le nngwe ye e tlang go ne dilo tše dingwe a di fite go dula ka gare ga tsebe tša gago go ne dilo tše dingwe ga di fite gore o ka bula molomo o di responda ge batho ba bolela ye wena o tsebang gore ga se yona o hloke go tekemelela just keep quiet o no humola wa tšwela pele ka mebereko wa gago ba bolela wa tšwela pele ka mebereko wa gago motho wa go dira bobe Moroka modimo o wa mo expose ka tsela ya modimo ge e ka ba ngwano wa batho ka nnete wa loya tšatši le lengwe mebereko ga ge e tlo no bonagala tšatši le lengwe ene a bona ke batho so ntwe e sa swanela go o tseba re Moroka motho ge a phošeditše sehlare ka mogagago gore o se gate e be se fola o hlotše ntwe a e gata mo go wena ke motsamayo ge a ka bona o thoma go tšhentšha motsamayo o hlotša go ra gore o go hweditše mara ge a ka no bona o tsamaya gabotse o swantše a thome go jega gore a fa ntola ya ka e ya berekana Moroka batho ba bolela ene go ne batho ba bangwe ba belegetšwe sewe go no re a no dula mo a lebelele gore ka ga moremi go diagalang a tše taba tša ka ga moremi a dikitimiša a lebelele gore ka ga malefo go diragalang a tše taba tša ka ga malefo a dikitimiša that's why ke re Stompo ke ga bongaka nna ke motho wa go phela Stompo dingaka tše ke tsebang gore ba re dialoya kua Stompo a ke dule Stompo mara ke a tseba gore ba re gone ngaka mamamamam molao a right wa tšhabega wa e bona ene ga e diragale Stompo fela e diragala go gontši ene lebaka e ba gore go ne dingaka tša go dira mmereko wa badimo ga botse tša alafa batho ba fola a kere and then go a ba le dingaka tše e leng gore ga di alafe mmereko wa tšona ke go berekišana le batho ba mo motseng go kweša batho ba bangwe bohloko a bjale wa laeta bjale Moroka nna ke lebogile Mašia ke mokwele batho ba Stompo a re seke ra dumela go šomiša ke batho ba bangwe bošaedi ge motho mongwe a leka go lobia batho ka leina la motho mongwe motho wa modimo tentšhe ka gare ga group yewe tentšhe 88888 ge e ka ba Mašia ke moloi wa lapa la gago o le modudi wa Stompo kapa wa lapa la geno moloi o tseba ke sehlare bitša ngaka ya gago moporofeta a gago a tla bereke jarata eo ya geno kapa jarata ya gago Mašia a swarege ke lebogile Moroka mane Mašia nkwela kere ke nkole tate nna ke ya go kgopela ke kgopela gore dilo tše dingwe ge o di dira se ke wa lebelela gore mang o reng e tebelele wena gore wena o reng mo dinokeng di a boa o se Mašia dinokeng di boa thata o ka no a nokeng gone jalo e bona pule yana gone jale o kry-a diphakile dikoloi ka kua banna ba phetha ditaelo ka go fapana wa nkwešiše leeto la bophelo ke le thata kudu ge o tsamaya ka koloi mo tseleng o bona ka mothoko go ne le difapano go bontšha gore batho ba bangwe be ba rata go fihla kua wena o yang ba paletše ke go fihla
wena ka lebaka la kgotlelelo le ge modimo wa gago a sa go lotile o feleletša o fihlile kua o yang so ausi Mashia nneo ya gago ya pula rapelele pula ene ba ba zwetšego ba kgone gore dienywa tša bona di tle di kgahle and then pula e seke ya go batša batho batho ba seke ba gogola ke metsi ge o filwe nneo ya pula o e filwe ke eng ka nako e ke thwasa ko Motetema go na le letamo ka ko Motetema ka ya batla go botša ba be re thwasa le bona gore be le phela bao e lego gore kudunyana medimo ya re tshwenya ya go connecta ka mola be re fela re ya ka mola re pheta wa nkwešiša motho wa semoya ga a lape go pheta go fitlhelela ka nako badimo ba nyakang so mokgalabo wa gago o kgotleletše a ge e be se monna nke ba kološi o ra mogala wa gago o ra ka nyalo la gaga monna mosadi shuka marumo ka mathebo mosadi ke mo apesha reng o fofile o sepetse awa mogala wa gago monna ke monna o kgotleletše awa mogala bola o kgotleletše ga a santše a tswele mosadi ola ba re ya makhuna mapula ena wa motlho mo moroka ke re wa diragala gore o ka hwetša le gore a ye toropong ebile taelo tša Mashia jwale a go ne ka mokgo a ka taotang ntho nngwe le nngwe ya e dirang a ke re ge nka tla ga moremi mona wa nthuša monna ke gore ke tlo go tshepa ene ke tlo go kgotlelela jale wa re a leboga ge e le gore ke lerato aowa a e be lerato modimo a le šegofatšeng ke mofile ke badimo tate ka o mogala bo o mofile ke mofile ke badimo ka tsela mohuta ma Mashia mohlomong le rena re ka tseba gore re filwe man ke mofile ke badimo e ba ileng wena Mashia ba ileng mara eno re nyetlelanyana gannyane tlhemole go diregileng gore o tsebe gore a jwale ho yena ke yena o ba motlišitše ka ditoro ba go boditse gore o tlo tla apere jwang go diegileng a ba mpotšitše ene ke robetse mo ditorong ya ba re sho ba re monna ga go šole be ka re ya gore ke go gahlana le ena jwale ka nako e ba go bontšha yena mo ditorong a senke o no tsota ka baka la gore ke no kwiša re mohlomong be go ne o a beng a le gona ene mohlomongwe le yena o te pheleleditše gore a jwale mo ke nna mo o be ke sena motho be ke ituletse ekwa awa re a leboga manentšhe la go hlokomela go sware gabotse a go thekge batho ge ba rata nako go thekgana ebile ke go šireletšana a gone molato Mashia mane re a lebogang mara nna ena ke emetše o le nna ke a leboga ya tsamaya o mmotša gore no ka kapa o e kgopetše a etle nna ena ke a enyaka ya o re emele ka mola before the hour 11 o'clock ka kapa ge ka ba ke gona o bula sealemoe sa go sa mmamarerato ke ya go thomediša ebile ke ya go amogela ge ka ba e sa le dutse gona fa go 96 number 3 FM ka nnete ruri ke no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja kareta ke ga tang ke ga bedi tang ke ga raro a šiba we ba go rogile ba lapa la bobedi moroka nkore ke tle ka mo go wena ka mo ke be ke ile ka mola ntle ka fale awa moya ona o thomile go tšutla mohlho mongwe se sengwe se ka diragala nke o batamiše moroka o ba amogele semmušo gore ba fe melao ke moka nke ba re feng ditaba ikgonne re itea ka boši moroka a ke leboge maubane re na le bokoko ka fa re na le bosesi re na le abuti a ke thome ka koko le kae re gona ga ke go kwa gabotse ka mo re gona mphamoreng ke tse koko ke mang maleke mohlala ke maleke mohlala wa go tswa ka tafolkopo ka sereto ke mang koko ke mahlako ke mahlako wa mang mahlako wa tlhabero mahlako wa tlhabero wa nkoko ta maila go fela alright ya se se šule ka mola o ka re o eme gabotse a ke dumediše tate pele ka mo re se ke ra motseng a ke thome ke tamiše batho ka moka sea le moyeng
ka leina ke nna Karabo wa ga Mohlala, ke nna setlogolo sa ga Mohlala, and then ke nna wa ga Sebe. Re tlile fa ka jelelo tša lapa ma, and ke nagana gore se utla di hlatholla ka botswerere ka go tsenelela, and re tlo re ma a lebetšego gona ra fela re mo hlathollela. Okay. Ya Ga ke dire so se se ka fawe ke mang? ke Phoshia. Khoshia. Eh, O tsamaya le mang? ke tsamaya le motswadi ya ka le Tebogo ka mo. Tebogo. Alright, thietša malome ka kapa. Mo thieletšeng shuwe man. ya batswadi ba ga Mohlala ka Tafolokopo re a leboga, ebile re leboga ge le tlile fa. Ke gona ka pitšeng tše kgolo, nna ke nna ka kapa radio, ke ngaka Moremi, ke Malefo, ke Lucky, ke bona ba ileng gore ba netefatša gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ka fale. Re kgopela gore sa mathomo difounu di beng silent, sa bobedi re se ke ra bitša maina a dingaka, dikereke le baporofeta mo moyeng. Ge e ka ba ke kgale le sepela le dingaka, a wa eno ba gore ra ya ga ngaka Tsoko, kerekeng Tsoko, moporofeteng Tsoko, le Moremi e be Moremi Tsoko, e be ngaka Tsoko kae le se ke la re tswa ga Moremi ge e ka ba le la ya ga Moremi. A ke re ngaka tše dingwe le kgona gore bo Tsoko le yena e be Tsoko. Re a leboga. Ke nna ke rialong, ene ke a tekwa ge ke rialo. Se sengwe gape batswadi, re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa re potšišwang ka gona, re se ke ra botša dipotšišo la re hlalosetša. Ge go ka diragala gore go fihle seemo sa gore re swanetše re ngangišaneng, a re tsenane ka ganong. Ge o mongwe a bolela re ya mo theeletša, ge o ekwa o ka re ga a bolele nnete, o se kwa mo tsena ka ganong o emiše letsogo, re tlo go fa sebaka sa gago, ka baka la gore ge o tsena o mongwe ka ganong e ba o ka re o mo šitiša go bolela nnete ye e leng gore mohlomongwe ga ya swanela go tšwelela mola nna re nyaka nnete mo. Jwale se re se nyakang nnete fela tafoleng batswadi, e ka be e jiša dihlong, e ka be e segiša, e ka be e kweša bohloko, e ka be e le jwang. Se se leng gona ke gore nnete re a e nyaka, nnete ya phološa, nnete ya phediša, nnete e fa motho therešo. Moroka nna ke kwele, ke kgopela go ba bapalela setsopolwana fa, kgaetšedi ya ka Phoshia ka kapa. Go ka kwa kgaetšedi ya ka setsopolwana se ke moka se kgomola, o nape o tseba gore jwale ke nako ya gago, jwale gore fegolele se borala ka baka la re ga e le mampia ona wa re tloga re lapile melela ruri. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Azishe. Nna ke le Phoshia ka lefaseng la Tafolokopo, tate ka kapa le ntate Moremi, ke lisitše ke mathata, ke lengwaletše ka baka la mathata ka gešo. Ke ngwalela ka baka la gore ga e go no ba le mahua a makatšago. Morago ngwagola go hlokofetše sesi ya ka, a bajwa a hlokofala, and then o šeile ngwana wa 33 years, and then gwa boa gape gwa ba le sesi ya ka o mongwe a hlokofala, a bolae ke monna gage, and then o šeile bana ba bararo, ba babedi ke bona ba ke na leng bona, e moteo ka gae. Gwa ba le sesi ya ka o mongwe o hlokofetše malobanyana ka September, o nyetše ka di 27 tša September, a hlokofala ka di 27 tša October. Le gona o šeile bana ba babedi, gabotse nna ka gae ke fepa ditšhuana, then ke nna o mogolo ka lapeng, bo sesi ya ka o ga gage e buta ka le ena o salane o sepela a ngala le gae, and ke mogolo mmaeneng wa hira. Then a buta ka mo wa bereka, o mongwe le ena o no ba gona mo nageng, mara o fela e gopola ka gae, o dula rumong le Kgarebetsoko. And then kore a go bose ka lapeng, ntate Moremi le ntate ka kapa, ha re robale go sala go ba le lengwe letšatši re fetše o nyadiša mokgekolo a sa apare dithetho le ntepa, ra nagana gore re mo direle modiro wa go feta. Ra direla mokgekolo modiro wa go feta, gwa ba monate, ra thoma ka ga bo mosadi a iša mohlobola ka ga bo monna,
e le gore wa kolota ka re o nyetse ka lešira fela bola gabotse no go tshwana le go e le gore ga a nyala o nyetse sekgowa fela and then ra decide re le bana ka molapeng ra re tlhakanyeng ditlhogo re nyadišeng mokgekolo ka re ga a ka robala mo e tlo ba bothata ra dira ka mokgong ntate ka kapa le ntate moremi and then gwa ba e le ka sontaga re fetso keteka nna go reagala gore ke se ka robala ka gae ke rawa ke tlo ba transport ke bereka ga sekumpi ka re ba ga sekumpi ga ba ye mmerekong furugo ba tla feta ba ntšea gona mo tseleng ke leng tlo bang ke leng gona go reagala gore ba shifte ba ye ka gae ba robala ka gae se se yaka o mogolo a dulang ka ga gage a robala ka kamoreng yaka ga a robetse ka kamoreng yaka ba no kwa gore kutsung ba re ke mang ga ba tsoga ba hwetša raki e wele le festere le pšhatlegile peka ka ya go nokela ditswaro e ka ntle and then ka moreng a usa ka robetseng ka gona na a go latlhetse diaparo mo fase go latlhaganye dintongwe leng gore nka re selo se ne se kwatile ore ne se nyaka nna ka re ne ke se gona se ntlhokile sa tša dilo sa di latlhaganya mo fase diaparo ka moka ne go latlhetse mo fase diraki di wele ka moka kore le ka lapeng la geso ke maratheng re dula ka gare ga maratha ntate moremi ntate ka kapa diraki di nowa di-wardrobe di nowa mabati mafestere a pšhatlega mabati a menyako a pšhatlega a nowa kore e no ba maratheng kore ge e thoma pula enwa ke ngwa ko emeletse gabotse ga o lebeletse ka ntse mara ge nako a pula ena re bona sono go a nela and then le nna ga ke dula le monna o no sepela monne mongwe le mongwe ke dulang le ena o no sepela a ke hwetse boroko ena ke na peace mo lifeng yaka gae go no sepela dibata ka moka mo ntle re bolaya dinoga tša go sa felele dikatse everyday ga ke tsoga ke ya mmerekong ke tsoga ka 20 to 3 ke a hlapa ka 3:30 ke a tswa net fele ke na le pelo engwe ya gore metlhe le metlha ke tsoga ke phae gareteng ke bone gore maybe go sele jwang ka montle go laetile le bone ke le bone le legolo le laetela mo ka moka and then every time ke bona mpša metlhe le metlhe ke bona mpša te ya metlhe le metlhe ke a e bona mpša lekatse e sepela lekatse mpše gore nna re sa tseba ntate morena kore a ke tseba re sepetse re emaeme nna ke tseba re sana boporoko kore a re sa tseba kore le maabane ne ke šetse ke gakanegile ke šetse ke ngadile ke rawa modimo a tšea moratang e nngwe le nngwe ke yona ka gore ne ke šetse ke laphile ka re ke nna ke noši ka molapeng e mogolo and then motswadi ya ka ga ka thoma a ya ka ntle a re a hlagolanyana re ke ka montle ke hlagole o no thoma o loma ke selo ka magetleng go na le selemo se moloma jwale ka nkare ge o loma ke seboko so maybe se goba o baba ke le mmeno o loma ke seboko then le maloba ge ke mo hlapiša ke re šo thogegile letsogo flora a boa toilet hour a fetše wa mo ke before se se ka tlo robala nna ra no nagana gore maybe ke dibetla ore ke eng a ke tsebe a ke mo hlapiša malobanyana ke mo phumolanyana a ke re ke bona sekutu se rauntletse ka bo black fale o re gape ke kgale se le gona sekutu se ke re nna jwale wa e sa re botse ore tše dingwe tsona ke tšhabo le botja ka baka la gore ngwetša le tlo phela ka pelo tše bohloko mo go lena gore le nna ke maketša ke sa te tseba le maabane ke le mmerekong go na le motho o wele motho tsoko o wele ke kgarebe nele ke ngaka o re o feditše thasa o tla mo go nna mpotse gore sese ya go a robala gabotse a hlokofala gabotse ke re ke nnete ena a hlokofala gabotse cause o hlokofetse ka baka la loto a re ke bona le ngwana gago mafelelo ba tlo mo thebola jale ke re nna ke sa tseba go bala go leso jale ke ge ke hlakahlakana ge ke thoma ke hlakahlakana ke recordile ka e nngwe ya mathomo ba le ngwane o ke ngwana setseka a phele gae o phela go ga boswana la wena o phela le mmerekong o bereka Shoprite ko mmolong jwale go a riega le gore ke reng ke re le ngwana wa ge ke kgopela gore o no tsenya airtime o reke data ke kgone go bolelle le ntate ka kapa ke kgone go bolelle ena ke thome gape start maybe a ke tsebe o tla rara bore jwang a ke ge ke thome ke go recordela ke go botsa ka mathata a rena gore go diregang ka lapeng ke ge o thoma a furugo ka phone ba le monagana gore a ke mmerekong le go nna ke mmerekong ga a thoma furugo a tsoga o tla ka kamereng ya kompotsa ra mangwane gape ntate moremi o šetse a arabile o bolela le ena ke ge ke thoma ke bolela le ena gane pele ngwe e flong re le gore sa e mmerekong ka re ke robetse ke kgopišegile ka kudu ka taba tša ka lapeng la geso ke ge ke thoma ke bolela le ena mo nthoela ke bolela le ena mo WhatsApp
ke ge le rara ba ke ge ke ya kante ke botsa mogekolo ka re mogekolo gape taba tšela šeding ka re di lokile maybe modimo o tla re thuša a tsena ka gare ga pelo tša bona ba re kwela bohloko ba re thuša ka re ke kgale re ema ke kgale re sa tsebe pele le morago go ntšwa le ke šetse ke nnoši go le go na le batho ba tla go nna ba ntshwaregela ba mpotsa gore wena o titira mang wena o titirang ka re wa tshepa ke re ke tshepa jwang ka re nna ke tekapalela paro tša makuding ba ra o titirang ka re wa tshepa wena se se ya ga botsene le swana ke re jwale ka re motho o le bolelang ka ena o sepetse ba ra wena o titirang ka re o right mo lifeng ka re ao banna go na ntho ka e dirang jwale nna ke kgopela thuso ya lena ntate Moremi le ntate Kakapa. Alright. O tlaleletša ke mang malome Kakapa o ne dipotšišo goba di tšee ke koko ka gelo mohlomongwe o a ratang gore a ka tlaleletša a ka tsena before re tlo tsena dipotšišong go ka ona mokgwa o ntate Moremi go ka ona mokgwa o ke dutse ka gare ga marata gomme ngwana a bereka mining e le mogolo mining mara ke dutse ka marateng kore a ke tsebe gore go rieng ga botsa go leso ke dutse ka gare ga marata ngwana wa berekang ke firstborn ya gago ke lesogana ge le mmotsa gore a ge ka gae o reng koko lebila jaana ke ngwe tima lefolo le lehula re moja maloba o fitse toropo founu mara o tlile lekhulu wa satla o na le mosadi o na le mosadi le bana ge le bolela le mosadi o reng mosadi eo awa lebile a nyako reko lebile a nyako re thaetso mara ga bo mosadi baya lesotho mara baya mara mo ga e kwa mopalela mo gausong ba berekela ka tukwe ga re ke kae ka tukwe mokopana a berekela mo gausu mokopana a fela a etla gona yawa a etla phele a etla ke moka ba go mela morago a wa go ya go ile jwale ke moka timetima le difounu jwale o toropile founu ja rena ga a sa nyako a araba founu wa motho jwale mara koko ka tlhakoreng le lengwe o swanetse o kwešiše gore wa tseba ka gae ge go ka hlaga mahu thata rena ba re phelang re thoma go ema ka menwana a maoto re thoma go phela ka go tšhoga and then ra bona o ka re go gatoga dikgato o ka re e tla re fa bophelo ka baka la gore mohlomongwe lehu le epetswe ka lapeng la gago koko mo e leng gore batho ba swantse ba fele jwale ge yena a e hweditše re sa re gore o di a toka gore a se ka go hlokomela jwale ka mmage a ka no ba e hweditše gore jwale ye ke molokwana rite jwale ga a dutse kua mining ebile a hira a ya lesotho ga bo mosadi a sa tle gae o tšhaba tsona jeo wena Tebo Tama. pele se ka tlo re di a di hwere mona voice note o ka re go boletswe gore o berekilwe ke ena ke nko tlhalose O lebelela ka tabe ya ka ya go ya matšatšing a kere sale ke tlogela mothotsoko ke dula le ena go tloga ngwaga go feta ka November ne ke preventer and then go tloga ka November ka e tlogela ka sa tle ke sa preventer go tloga mowe ka dula le ena motho and then go fitla ka March ke ge re tlogelana nna le ena motho go tloga mo nna le ena ra lwa e le gore ra sa tle sa kwana bolela mantšu a mangwe a mampe a nrela re ba re ke tlo kgona ko ra ke bone matšatši and le gona nka se kgotlelele ke monna mo bophelong ba ka Tebogo o preventa o le mengwaga e mekae
22. alright o thomile o ne mengwaga e mekae Ga re bona 21. o ne maaka Tebogo ka Ke bolela nnete. o ra gore wena o preventile ngwaga fela Ee. o ne mengwaga e mekae o dula le mothotsoko Ga re bone ngwaga o ne e lwa bo 6. o ne 22 ngwaga o beile wa bo 6 o dula le mothotsoko From 18. Yeah? 22? Ee, ngwaga o ke ne 22. Setse o sora ka September. Okay. Ra bone 16. Ya, ke nna so ka re thome grade 11 ya. Okay. o thomile digwara ka pele wa bona re tlo o tla mo go wena mo a reng a ke tamiše le gona ke tsama ke phošolla goba ke tlaleletša Yeah. go go boletšwego ntate Moremi a ke fore ke la mathomo ya re ka reng re ile bathong re rutiso bjale ka leleng ke ya go leboga bana bešo mane ba bantši ba no ya godimo lefase ba hloka thušo ba ya godimo lefase nna a se nka ka no ba motho go napa ke fo tsena ke tšwa ke itšara ga ke fetša sekolo ka ema ka re ke apply-a ke nyako ya sekolong then go direga taba gore di-university di mpotse gore decline dimaraka tša ka ga di kopane then ke passile ka bachelor ya di-4 le di-5 fela then ka leka go apply-a ka ya go mathišara ke tseba gore ba thuša bana ba sekolo ka mokana ga bona mara nna ba palela system ya ba botša di tša go sa kgonega ka re no e re ke fetiše ngwago mo tea then ke tlatla ke bona ka ngwago lo latelang tsale mamogolo ke ya robetšego a na fa mpotša gore mane o ka se nyako ya sekolong gore wa nyaka peace job mane o se motho a go no lebelelela bophelo gore bo eme jwang then ka ya ka mo next door ba mpotša gore go na le moporofeta tsoko kae o ka ya fa wa lebelela ke re kwa ba re o dira tšo jwale ba mpotša gore no ka re kwa ke kgolo o ka o feta go emong ga o ka hloka yena o tla ya mo re go boditšego la mathomo ka ya go ewa ga bobedi ba mpotšang ka yena a ke fihla fawe ka hwetša e le mokibele tšatši la gona lebile nka re ga ba bereka sontaga jwale a ke fihla e sa leforogo lebile nako e ke fihlileng ka yona a se nako ba thomang ka yona ba sa tlo thoma ka bo 10 fihlile ka bo 8 a ke fihla fawe then ya ba gore monnela wa kua moporofeta tsoko o founela ya bereka go naye lebile a jule kgolile a re no re na le moyeng mo mantlong mo then moyeng ela moporofeta o mongwe ya bereka go naye ga a fihla lebile ke no mo tseba go tloga sekolong lebile a ke nagane gore e ka ba motho gore o tla wa nna lebile ke no mo tšea ka go mo tseba go thoma mpotsa gore no apola ke efa ke ya apola ke re no ka re motho wa tse gore go berekiwe ba e re ke mothaetše ga fetše ka mokgona po tsena ditabeng ke ya ko jale motho o tsene ditabeng a tsene ditabeng so moporofete mogolo a tswelela ba tsena tabeng tšaka ba re no monna gešo go tlo nyaka gore o tšeke ka gae ka re sa tlo thoma o re nyakele 150 rand re tla re go thuše ka re yona 150 rand ke yone ke e swerego gore gore na ke sa efeng ke eme fala nthuše a ba ke fihla fala banna ke le holofetše taba gore re tlo bolela ka tabe ya sekolo ka ke ba hlalosetša ga ba šetse ba mpotšiša dipotšišo wa tswelela taba ya semoya mo tabeng tša bona a go tswelela taba ya semoya lebile ba mpotša gore semoya sa gago badimo ba re go botse gore santse o fo thoma o bereke ka re sona se ya bereka jwale ya se ya nkgotsiše gore semoya se bereka bua nna ke se tsebela kae gane go diregile gore kere ke tsoko e be ke e tsena bana ba tlemolola semoya se mo go nna ka hloka maitemogelo gore se thomme se ya bereka gane go se tlemoleng ka sona ba nyako se šomiša ka tsela e bona ba ratang ka gona gane ngwago ke ngwago goreng mangelo ya gešo ba nyako nkenolola gona fawe bothuping jowe ba nyako nthopa godimo ga bona ga ke fihla go tla go tswelela the following day ka tswelele sante go tša moporofeta o mongwe gape a kere no ba ke group go na le moporofete mogolo le ba no thušana go nako go a tswelele mong ka tšatši le letlago eo ke ena go ala ditaba ka mokana ka tšona mpotse gore ke bona o tsena kere ke so moruta go ke moso
then ke kgopela gore o buele morago a re mara o kana wa ya mangelo ya geno a strong ka se go dirisele ka re no nna ge nyako berekiša mangelo ya gešo boima ka re ke tšhaba gore ba tlo lapa tšatši le lengwe ke fo phela go motho ke ntše ke tsebe gore go ntira bošoro ka re gomme ke apanolola ke sa le gona fa ka napa ka tšwa a ke tšwa ka phela le banna bagwe ga ba ntse ba mpotse ba re bonna enko o fetiše mabaka o thuše batho ke a khutšago ke a tepotša gore ga botse ba ra jwang le gona moya o bereka jwang ka tla ka gahlana le tšhomengwa yaka wa moprofeta wa legare ka re mara ka re ke kgalo le ka mogara ga taba ya semoya ga botse semoya se bereka jwang ke mola go ntlhatholela mprifa gore se bereka so ka thomo tetemogo gore ka mokgwa a prifa gore ke wela ka lehlakoreng le le so tene ga go le ka mokgwa o ka thoma ka berekišana le batho bawe ka berekišana le bona a ke berekišana le bona a ke bala ngwago gore be tlo ba 7 years ke le mo tseleng yona ewe ya berekišano ya mogo jwale ka no jula ke le motumelong ya thapelo ka no jula ke le motumelong ya gore ke tseba batho sa ntse ba tle mo go nna ba tlhoke thušo e seng gore nna ke tlhoke thušo jwale gore go tloga fa ga se nka ka ya ngakeng gore ka ya kerekeng gore sentse ke filwa mogela ke banna bala go tloga gona fala go fihlela bona ngwago kwa mathomong ga go thoma go ba le dikgaruru ga go ba le dikgaruru ke ga banna ba thoma ntsogela maatla ba re nna ke ba sepetse ka tsela e se go yona a ba re ke ba sepetse ka tsela e go se go yona a ba botse nna le bile ba botsa batho ba ba botsago ba khotse gore a fa ke motho bona ba mtse ba gore ba bolela ka yena na ba tla ba mpotsa ka re na ke rata gore motho a tlo nyaka setšhomo gore a nyaka se go era mo gona a mpotse ka batho ba bangwe jwala ga go tshwenye taba tšeo ka mokana ka tsona a ke gopola ke ile ka fiwa tsona ka 2021 ke di fiwa ka baka la pono ke bona gore banna ba tlo ntsogela maatla mara ka gone o rata batho le go nyaka gore o phedišane le batho ka no kgotlelela jwale ya ba gore ke hwetša mmereko ka ke hweditše mmereko ka bereka tekano ya ngwaga then bothata bo thomme fao ke thomong hwetša mmereko ka baka la gore batho bala ga ba sa kgone go hwetša access mo bophelong jwa ka yo gore a ba re a re tlo gore ka e ka re ya a re tlo gore o ria sa gore re ya mara batho bawe ka ba ya fa go ba re jwa fa ga gona bonnyane ba felang ba leboga motho ba re ka re phela le motho le ena man ka ra ga a bereke ene o profitile ke ra gore mangaki ba direla gona ba ke re ya bonabo gore gore ditheto ka moka di santse di tle serabeng sa bona mara ya thomo tshwenya la palla ge shumane gore ba re ka re o phela le banna wa so gwa tima go direga mara nna a re bone man ka re wa hlathologa man ka botse go direga jwale ka go no rata batho le go ba uta ke le go ba lwela ke no ra man di tlo foloka man di tlo loloka ka lebella gore ke palla go go tswa mola go bona go na le emotional blackmail gore ba no go tshwara ka kgopolo ka tsela itse go akere ke palla gore nka fo panolla mola go bona ka lela gore at least ke khotse mmereko gore ke tla ke ka mmereko gore no ke re ke busy warra mo moyeng wa gago nkotšo o emenyana batho ba ba boletse ka mathata a maserius a go hlokofalelwa thata a o bolang ke a gago akere a se a lapa nke re focuseng thata mo lapeng moya moremi o tlo tla go hlahla ka ona gore na o bulega jwang ka gore ke a go bona gore o le laetara ene o ka re wa o rata mmerekong nke le tlhalosetseng ka mahu a bileng gona ke kole le bala mahu a modern 3 ba tlhokofetse ka tsela a mohuta mang batho bawe e leng gore ba tlhokofetse and then le dirileng ga ba fetsa go tlhokofala la hwetša gore ba bolaya keng ausaka ke bolela ka ausaka e a tlhokofetse malobanyana na ba ke loto le la thoma la ruri go thoma kwa fatshe kwa lotong la ya godimo la fihlela kwa seropeng and then a le fetso fihlela kwa seropeng ya ba ile gore ke motho ile gore ba lo palla ke gore ya ntong wa lengwe ke a mohlapisha ke dira ntong wa lengwe mo godimo ga gage ya ba ile gore motho la a re mo lebeletse ba le ka re o bleeda ka kudu ra bona gore re reng re bomushetse sepetlele re mishi sepetlele kwa Tlenkau ra misha sepetlele Tlenkau a re fitla Tlenkau ra ba tlhalosetsa re motho e se galwanyala
re kgopela gore le tswela re tshwaretse ena le motsenyeng madi cause o bleedile too much ba mo tshela madi mola ba re ba tlo mo bukela for go ya Mankweng ga ba re ba tlo mo bukela for go ya Mankweng mehle na ba phela ba postpone ba re tlo mo isha neng tšiki re tlo mo isha neng tšiki re tlo mo isha neng lenyalo la gagwe re beke ne ra malata ra ya sepetlele beke tlang ke ga tlo nyala ke ge re ya sepetlele tleng ka ra mo gopela ba no mo saenela le paper gore at least a notswa yena na le kaonana nako a itswa mara nna ga ke mo lebella ka mahlong so ne ke mmone gore gale motho a speech ke tšhabo ba botsa mo gae go motho mapele o mo lebella a tlile monyanyeng o bona motho e leng gore ga a sa phela ke ba mona ka mogare ga mahlo a ntšhabisha mahlo mara e le ya go shushu gore o mmone gore nka raisa le yena okay then awa a no gapeletša ka thome e le la boraro a nna ne ke le mmerekong ba fona ba re ba misha docteng ke auso mongwana mo thuša ka catering ke motho e leng gore awa a mo tšea ka kolo ya ga for free ka a bona gore a na selo a misha doctela ya lego ya fihla bolela rawa motho e go nyaka le misheng ba sepetlele ba mishele madi e le gore tswa sepetlele and re mo gopetse ka re ga re ka mo bušetša gape ka sepetlele obvious lenyalo le la cancelega ra bona gore re eng awa a mo hlaba injection a ba kaone awa o kgonne o bina ka tšatši la gala monyanya wa fihla la bone la gona re bolaya noga la bohlano la gona ka nako la moletelo ya mogorogelo re bolaya noga gape motho ela a bina go hloka bothata lenyalo la ya ga bo monna a bina go hloka bothata go ba le nako gore ka ke le ka kwa ga bo monna ga tla mo profete mo tla mo go nna re setse gopela gore o tše mobu wa ka mo o tsomphe ona wa gona ka kwa ga bo monna ka re ke tlo tšea jwang ka re go tletse batho mokwe ke tlo tšea jwang ka re go tletse batho ene a se gae ka mokwe ga go tshwanegile gore nka be le gae ga nka be le gae ne ke tlo ba le matla gore nka kuka something ka ga mobu a bona ka utlo botsa ka sebela butsa ka ra butse gape motho re o nyaka mobu ka mo lapeng o nyoko tla ria semaka gape se se ga go a bajwa and vele re mmone gore a bajwa vele re mmone gore awa motho wa palla ka re le go bina a bina flow ya street ka tenteng wa pešana direng a re straight ka nthola ka ngakong a change no re straight a segella keke a zanga bina total cause le to level ka kwa monna le napele le west le rurugile sa tlhelsana ko ra sa tlhesana matla then ka Monday ya la mmušetša sepetlele ba itse re mmušetse la boraro la gona then a julanyana mantaga la bobedi la boraro ra mmušetša sepetlele a kgone o namela taxi vele a fihla sepetlele ga a fihla sepetlele a phela dikgwetšana ba phela matšatšinyana ngwana gešo le sesi yaka ngwana gage le sesi yaka ba fihla ko ba elo mmona nna ke mmerekong ke fela pelo ke fela ke botse ke phone ke re gabotse o jwang ngwana gešo e wa sesi yaka no thoma ka go lla ke re gabotse go jwang sesi yaka ke re ne ya sesi yaka phone sesi yaka ne le ene o no re ka re ke mmerekong o no bolela gore awo o kaone awa o shapo ka re ba tlo mo isha Mankweng ka re na tšhaba gore ke gare ga batho ke mmerekong ke tlo tlhakatlhakana le nna le mmoloketse kae ga fetsa go tlhokofala re mmoloketse ka kwa ga gage na šana le stene na le stene ra no dira mokhukhu then ra mmolokela ka mogaladi and then wa bobedi ke mmago ba khobolaile ke monna ba hoditša ba mmolaile thabeng ka matsogo ne go bontšha le diphata gore ne ba elwa ne e le gore batho ba e leng gore ba kikirišana thabeng ya stadium a la kwa re be ba ile o diang ko thabeng ba re go ya ka mokgwa o ne ba bolela ka re nna ne ke le monnyane mare seng bonnyane bo ne ke bona ntho ngwe le ngwe ne ke sa le monnyane mara seng bonnyane bo ne ke bona ntho ngwe le ngwe ba laeditse gore nkare go laeditse gore nkare o motsere ka mo lapeng ne ba se golle thapa go laeditse gore ne ba o motsere ka mo lapeng a tsama mo go bišana a sana le ngwana le seya ngwana go ba le bile o godile o feditse le matric ba go bišana ngwana a sana le kgwedi ba go bišana mmisha thabeng ra bona go bontšha dikwata go ka rena ko le ba mmoloka ne ba noketse dikwata ka re ga diphata ka re ga ntsho ga lasaka ba di lahletse ga ba mmoloka ba di lahletse gona ka mo ntho and then o mongwe yena o flo bajwa go bajwa gage le gona le nne ke le monnyane mara go bajwa gona o bajwitsenyana a ke tsebe makoka ka le hlalosetša jwang o bajwitse yena o hlokofaletse ke bana jwale ka motswadi
wo ke naganang gore o tshwenyegile kudu ka taba ya go tlhokofalelwa thata o dirile eng and then ba re bana ba gago ba ja keng ka go hloka motho a ka kapa a sanka ke paletse go emelela ka baka la gore ke sena selo be le no boloka and then le dula and then go tlhokofala gape le no boloka le dula bakubaki be a kere gantši moroka ke hloke bona ge motho a tlhokofetse go tla bitswa motho wa go thuša a tla a mo swara ka robatša le didirelo tšeo ka moka koko sanka re dirile ka morago ba robala ba ya ba ile motho a re wa ba robediša o kwana ga botse le bageng re a kwana okay wow and then makoti a gago yena le ya kwana makoti e mogolo wa go bereka mmaeneng e re be re kwana ga botse thwi le bila e tla ai a tšiša bana re ke ba tšišitše o tlo ba bona then go ntšwela le sa kwana gone bjale re tlo ra re sa kwana ka re a sa tla go ya le ka mokgoo so ga senke wa leka go nyaka go tseba rena why morwa a sa tle gae ebile a sa leke go go thuša jwale ka motswadi o e leng gore motlho mongwe o paletswe mo bophelong ke itse ka tswa ga tee gona mo ka ya ba profiteng ba mpotsa ba ra o swere ke mosadi o ka se mo kgone o swere ke mosadi a re o swere ke mosadi moroka alright a ke tsene koko se se o boletše taba mo a re o loma ke dile o loma keng ga ke tsera keng se sa loma ka magetleng ene letsogo le leago ga šetse se loma letsogo le leagwa le leto le leagwa nto e go lomang e jwalo kang o ka re ke seboko sa garola garo se go loma go o dirang koko go tlhagola go o robetse ka nako ga ke tsogile so ke ba botsa kere gape ntoela jwale e legono e tlakile ka magetleng e tlakile ya loma tu alright o a lomiwa ke a lomiwa re ya go ya bobedi o ile o išitše keng a ke tloya ke tswa toilet ka go dipa fase ka wa gobane ke bošegonyane mara e sa tswa go se robadiwa ga ke sa eletša ngwana antho ngwane wa nkwa ka mo ba tla ka mokana ga bona le bona ba ka moka ba tla ba tlo nka kapolola mo lafase o batlo go ka kapolola ba tlo nka kapolola mo fase ebile ke re modimo o gona ga ebe se modimo a se gona le badimo ba bantšhi ga ba boile ba sa tsoga alright wa ya sepetlele wa hwetša o robegile le kwa ke ngwane a nkgatiša e gore aowa man tsogo le thogegile le ke re o kwang gore ke a lekwa la kgwela-kgwela ke ga ke ya tleliniking a ke fitlha tleliniking ba ngwalela lengwale ba re letšeo e sepetlele a ke fitlha sepetlele bang ke ša ke stray ke fitlha ke stray ba re ka nnete le robegile ke ga ba nthoša samente se ke se rolego ke sa boraro alright se se o bolela ka gore ka gare ga lapa koko le ka gare ga motlhako o mogolo ntlo e anela bana ba ema ka maoto alright ka maoto pula ya nela go fore re bea dipafo ebile a re nyaka moeng a etla pula ena aowa alright ka ga e go gola wena o nnoši koko bana ba bereke aowa o swara matago ka mo dipolaseng alright and then ge ba swere matogo koko go apala go ka reka lesenkana le le tee a mabedi a mararo go apala a re itimeng dijo re lekeng go te tšhireletša ngwana gago koko ke kwele o bolela lentšu le bohloko gore ngwana ka o bereka mmaeneng nna ke ka gare ga maratha koko modimo o sa go file bophelo e re go tšhelete o e kry-yang o tšee bonnyane o patele masenke gannyane koko o tlo fetša ke tlo fetša bothata ke nto e golomang bothata ke noga tše di leng ka gae bothata ke taba ya gore wa robega wa ka ga gagwa o tsebe gore o iša ke eng alright se se o boletše ka taba ye nngwe
a re ka kua gare ga lapa la bolena ga gone boroko ga gona boroko ka nako ngwe a le robetse tlhofo bona masenka a potela o ka re motantse o rwele dibutsu mo godimo o ka re o rwele dibutsu mo godimo ga ngako a kgatimpela a fologa letšatši a le dikele o susela pelo alright a re tsene tabeng ya magadima go tlagalang ka magadima ka molagae magadima o na la fo phoka motho a tšatši le magadima a tieo a o tsebe gore o re eng nne le fo o tsoga le o dula ka marago le fo o dula re ra a wa le fo tia re le lebeletše gore le a tsena gore le riang alright go tlo fo o tseba modimo kuku o sokola so mogalabe a ithobaletše o robetse ngwaga mantate mogolo ka 96 koko ya ba yena a ga mmotsola be go na le mogala o tlogetse go na le plata thoko mogala bo tlogetse plata alright se se ka mo majarini go diragalang ga botse ka mo bophelong ba gago ngwanešo o godile gape nke bole ga gago ba ka nna ke tsebe gore ke eme kae tšhelete o e swara e ne o sepela and then ko ra o tse gore o swantse o direng ge monna o dula le ena o ne o sepela ene ke na le lešata wena kore lešata la gona ke fela pelo ke jale wa bona monna a nyake lešata ke fela pelo le ge e se banneng fela le ka mogae le ge ngwana go iswa ka re o tšhuba ditaelo nka re go na le nto ngwe ya mferekanya so nka re go na le nto e ba ntshepedišang le yone cause le maabane ke a mmotse ke rae mane go na le nto e ba ntshepedišang le yone wa e ga o ka tšhuba ditaelo ke ba so ke a hlakahlakane ke re la re ga manna ke re ke tlo latele ke a mmerekong kore ke a galefa wa bereka ke bereka ga sekompi alright ke a galefa alright sesi le nyaka thušo re kgopela thušo le boletše ka boloi le boletše ka mohlako le boletše ka mahu le ya kwana lena goba le ya loišana rena ka mo gare ga lapa nna ka mo gare ga lapa la mmaka nna ra kwana rena re le ka mo lapeng just like tshwana le bana ba ka gore ba ntlhompha ke ge ke le mma ngwana bona aowa bana bona ga gona bothata le na le bothata le makoti a bolena makoti a ba gešo ke basotho ka moka le abuta ke mo latelang le ena o no feta ga e so tseleng so a swere diplastic a feta tseleng kore a swere nama le e bona mmaga a senale a boa mo a bona gore le mmone o tlo boa gape a tle moga ya re yo ke tlo le tlišetšang o tlo ba sala eya vale ka bona gore ke late bana ba ga ba gona kwa gae ke ba latile masoromphaka ka re bana ba ngwane moe o sala godiša ke mokgekolo vale mokgekolo o ba ba ke pelo ka gore ngwane o sala eya jale le ge le latile bana e kgolo a e tliše dijo ka mo o sala no re gomfela re tswa re fapane le ena ka tsela ka gore ena re mmona a šetše a tsene ka lapeng ena re šetše re tswile ka koloi gontswa le soa re tla manabešo le wetše ke leru motse wa bolena o na le bothata ke mahu bothata ke malwetši bothata ke lebaka la gore a go be le tšwelopele bakgekolo ba tekagela metse ga jwale se se ge le bereka mo le berekang gona ge ba le lebogale ka sepalele ko go aga motse wa bolena ga ke dumelelane le taba ya gore abuti a kgaogane le mmage iša koko moo a ke dumelelane le taba ya gore abuti a kgaogane le mmage abuti a bereka mmage a hloke tše botse ngwana ga ga bereka kgolo e leng gore re tshwanetse re tsebe re le ba ga bo abuti ke gore monna ga a gola o a gola a ba le mosadi a ba le bana sapoto ya thoma go ba ntšhi baneng ba gage fela a gore o le ba le mmago a gore o se ke wa gopola ga geno a gore o lebale gore ga geno go jwang ka lebaka la gore go o le monna o swanetse o tsebe gore ga geno ke ga geno ene go o le monna o swantse o tsebe gore ge ke berekele lapa laka so lapa la koko gore le loke le nyaka go berekiwa ka nnete le nyaka ditaelo tše bogale monna wa gešo ke a mokwa ke motho wa semoya o leka go tla le ditaelo ka go fapana go leka go bea ka kua ga ya re o nyaka gore go be le bophelo o boletše ntong wa re batho be ba nyaka go tšea maatla a gage a semoya ka lebaka la gore batho ba lemogile gore o ne le maatla
boletse nto nngwe a re ke leka go sepela le batho re thushe batho ba atlege mara nna ga ba mpone ba leboga ba bangwe ke be ke sa bolela leeto la semoya le boima le nyaka o ne le kwešišo le maele ka gare ga lona lebaka ke gore ge o ka no thoma wa re nna ke moporofeta ke thuša batho ga go mo tswago go tlhatlhiwa ka boporofeta bo a go o e le go gore o eme o re ngwana o ga ka ria molato ke nna ke tla tšeang maikarabelo ditaba tšeo di rutile ke nna go ba bothata gobane le go thušitše batho a go kgone gore nteboge ka sekete so mogala bo wa gešo ge e le gore o ne semoya a se nyakišiše and then a kgopele tlhatlho medimo ya gabo e mo romele mo a swanetšego go ya go phetha gona sebe ba mo lokolola gore a tle ka gae mo gongwe o ka kerekeng tsoko a tšwe phetha ka mo kerekeng a thuša batho ka kerekeng gobane go thuša batho o ba thuša mo o berekelang gona motho ke motho bophelo ba motho bo tseba ke modimo ge bo ka fela motho a tima diatleng tša gago o tlo botša batho ba wa re bo alafa o rutile ke mang nne o e gona a re sepedišeng dilo ga botse ge e le gore ke ya sekereke a nyaka tlhatlho go bao ba šomago ka sekereke ba mo rute ditaelo mola le mola medimo wa gabo e tlalletše mo e tlalletšang a tle semmušo ka gae le badudi ba mola le dulang ba tsebe gore mogalabo o ne le nneo ya semoya a kere fela go dento e tlo lokang ye botse ka lapeng la koko go tseba mang gore le wa hlokofetšeng ka loto o lumile ke nto e lomang koko ka ba yona ka re go na le mo e leng gore re sa le raya gona ke na le baka kwa ga bo monno ga bo sebara saka ra ya moe a re fitlha mo vele ra ya go ngaka tsoko nna ra ke rena ke go tsebe mogaladi ba file gore tšea ba ra reng ka re nna ke nna wa bo mosadi ka ya le sebara saka a re fitlha ka moe a wa ngaka tsoko ya bolela ya ba ya ntšha mokgekolo ya bolela wa mokgekolo le ena lwetše bo botšereng sesiaka ba loto ba tsele ka mokgwa a usa ka sepetšeng ka gona le mokgekolo o tlo sepela ka gona ka gore ntho e tsena mo lotong e sepela le mmele alright se lehlaka so ba bo papa go lena ba le kae bao nka se bolele ka bona ba gona ebile ba gona ra ngwana ko gona o dula gaufi la mo gae le ya kwana le ba gara ngwana a re kwana le bakang a kere go na le ditše dingwe kore ge go thoma le sa re sa tsetsheba ka molapeng gore re na le modiro ka molapeng a ke re swantse re tsetshebe pele ka molapeng gore modiro o gona re tle re bo re reng re ka go bona ka morago bona ba nyaka gore ge re sa plana re thome re plane le bona jwale ga e kgonege ka baka la gore le bona ba plana ba nnoši ba re botsa ka moswane ba re re na le baeng ka lapeng le nna re riang nto ba e riang re ka se thoma ra re na le modiro ka molapeng ra bolela re nnoši ra tšea ka ra kitima ra ba bitša ra re tlang re tla re boleleng ka re ka se kgone go ka se kgonege ka re le bona ba re ka mokgoo ba re botša dilo ka morago mo la šetse ba planne dilo fa le rena re ya ka tsele ba e sepelang ka yona le rena re ya ka yona alright le bolaya dinoga ka kua gae ge lefetšo di bolaya le riang ka tšona a nna re no re nokela ka re ga ntshole a ke tlhatholle ka tabe ya dinoga tša recently tša maloga go itšara a go bolaiwa ya bobedi ka tšatši le la modiro be go na le ngaka tsoko ya a re tshwaretšego modiro a kere then ya ba gore re tšea leele ya maloba ra ya faole a berekela go gona ka fihla dinoga tše bedi file e nngwe le bedi na le letšatši ka letee gore a mabedi ene ga e fihla kua noga tše di a tsoga tše le ka mo ke nna ke e bonego ke le kua kere ke nna ke tšwa nae dinoga di a tsoga dinoga tše gabotse e ba sa tšo bolaiwa go lekgone ka fore ka fotswa e sa bolaiwa gabotse ke tla ba ke goreng e na le matšatši e šetše bolai and fa ke le ka mogare ga kotikoti a kere ga re di bolai re fodifa ka mokotikoti ra di bea ra letela motho mme ba berekile go tla re botsa gore re iša kae then ja tsoga jele tše pedi ja nyako loma lethwasa la ena ngaka tsoko e ufago ja tsoga o tšara ga bula ja nyako mothobola mo
mo letsogong ke ena re botjang ka mola re gape inogatše a ke tsebe le dibele le jwang di tsogile and then go kile gwa direga gore ge go nyadišwa mokgekole gwa tla pudi gare ga beke before monyanya ga e tla pudi ya re kgotsiša gore pudi wa e tla mo gare ga beke before monyanyana gane pudi e berekile ga e berekile so ngaka tsuku be e berekile kwa jarateng pudi e kwe ya hlakahlakana before e tsena mo jarateng mo keiteng before e tsena ka mogare ga keite ya hlakahlakana then ga e hlakahlakana ba a kgotsa ya e tlišitšego ke mongwaleloko mara le ena ke motho wa badimo jale o ba golofetša gore no man pudi e hlabe mo semetsing ebile le irisišebo ga e tshwenye ka kudu mola mathomong e le ena ba advisa ka ditša semoya tša sedimo gore no man pudi e bohlokwa gore mojiri wa mokgekolo o tla o sepele ga botse mara ga e hlakahlakana pudi o ba botša gore ga e sana bothata le kana la e hlaba la ira mošebo jale mo gae kwa ba tšhaba taba go e hlaba ba emanyana ga emanyana ya tšwa lehulu ka ganong ga e fetše tšwa lehulu ya napa ya gwa ga e fetše go gwa go na le lesoga le lengwe la ka go a gešo ga ditšhabatšhabano e sinka a re mo godimo mo phatleng a kgotša e tšhatšitše kwa dihlare ga e tšhatšitše kwa dihlare ka mokgwa ba e rwala malome a ka bobedi a e tšea a sepela le ena mamogolo ka go robala ba ya ngakeng tsoko ga ba fitlhang ngakeng tsoko ba sa tsene ngaka tsoko a re no ke bona taba e eme ka tsela gore ke bona pudi shape before ba mo hlalosetša ka ditše ka mokano ba botša ka tšona a re ke bona pudi e berekilwe le ba enošitše sehlare gore lena le hlabe gore e letše ka mokana ga leng then maloba kgwedi ya go feta be ke dutše le sebara sa ka montle ka botho 12 ke bona katse mo godimo ga ngabo a ke bona katse ke re ke katse a se katse ke le ribiše gore ke bona e le katse ga ke re ke topa sa go foša ke mo ka go bona gore bjala e sa le katse ke le ribiše kgare le ya fofa le a fologa then be go na le taba e riega kwa gae forogeng wa lengwa ka bo 27 ka re be ke le motho ke tšwa go pele kwa gae ga ke fihla mola ke kgwetša go gašitšwe mo keiteng mo go laetša gore metsa topa ntho ba e gašitšego ke sa tšo gašiwa gong jwale ntho e direga matšatši nna ke no feta ntse ke feta ke no re no modimo ga gona taba le ga ba šetše mo o tlo no ntšhireletša ke tlo no feta then ke a feta tšatši le lengwe jwale ke re ke tlo feta ke bona batho ba di tšhetšego ba dutše ka mo motseng wa bona ba dutše mo kgausi le keite ba sa tšo ditšhele sa le forogotonya ka golebile ba apere dishoti le di-vest a kere jwale ke re no man le kgone gona ke notlela ke nthong gore le kgone gona tše di boima o ka ditshelo ka go bana ke buela morago ga ke buela morago batho ba le banrele ba re wa e gomela morago ke re ao le ka buša motho ka gabo re wa e gomela morago ga e be go na le se ke se lebetšego a kere ke buela morago ke ya salata a ke tsebe gore maybe ba tshwarologa gore ba nyako buša gore wa ke sa tshele ntho eo e diregang then ka tloga ka buela ka ngakong ka ke tšea ditaela then ka fihla ka gaša ka tshela then taba e tlo tšwelela tšatši le lengwe ga bošoko ke robetše ba ntaetša gore no taba e ba nyako ntia ka moleko o itšego wa leto ke ona mmago alright ee ga botse ke nyaka go kwešiša ntong wa buti ke tlo bua mo go wena koko le hula mogala wa gago ebile la mohuta mang le hula mogala jwa ko ba dutše ka kudu a lula mo teneleten a ba jwa tswa mmereko a le mmerekong ba re ba mozweditše taelo a ba mozweditše taelo la mola wa tla o tlo wa re fihla a sa se kgone totoba re nna ba nkutsweditše taelo ka mo ke dulago ka hostel ene le motho a e utswitšego ke a mo tseba kwa ga borena ka ra oa a re ke ga go thoma go tlhabega gago ka mokgwa and then a tlhabega maoto goba a ba te tshwenyetša ke mala goba ba te tshwenyetša ke maoto le mmele le sehlabi a swere ke sehlabi ka kudu sehlabi ka kudu ke sona se go swere alright ga botse taba maoto a e thomele gono ke rata ba maoto a e thomele gono go bana ba gago mara ya thoma ka e a legono ya tlhobe ko fetšego ke yena re bone go maoto le moswere
Mogalabe o jele ke eng koko? sehlapi Ba sa lle ka maoto yena. e le ena mara a fela re letolaka ka nako ngwe re letole la baba All right. ka morago ga lehu la mogalabe wa gago go bile le perekišano go wena le ba bogadi ba gago goba o ile wa latofatswa gore o ka ba o tseba se sengwe godimo ga mogalabe wa rona? ba itse ba re ba naganela ba re kgekole ba dula lekgotla ba re bagadi bo le bona borangwana bona bana ba manyanana Alright. ba re mogalabi a re tsepeleng re ngakeng re o kwa gore mogalabi o ile keng ra tloga mo re ya ngakeng a re fitlha ngakeng ngakela ditsholla ga ditsholla ke na le nena ra ngwana bana ba le ragadi ba babedi ragadi ya kgaitsedi ya ena monne fitlha kwa ditsholla a re mohlala a re tama a re mohlala a re tama a re a o tsebe dipheko na matlhala a re a ke tsebe dipheko a re monna go hlwa o rara batho ka batho o re motho o ile ke mosadi ya gago monna lebelela mo mamogolo wa go o ile mogolo wa go a re jai ke ile mothoi kgaitsedi wa ile sampotse gore mamogolo wa loye a re nka se go botse ebile tolo la gago ke go botse nka se go botse. Alright. Koko mogalabe wa gago ge a berekiwa o berekilwe wena o tseba gore o a berekiwa stopo sa gage? Aowa sa nka bampotse a ba go botja ga o tsebe taelo ye e berekile go mogalabe wa gago? Alright. ga ke tsebe go bolela maaka o berekilwe go berekiwa yena mogalabi aowa go foba masione ba bogasha. Alright. Le tswa ngakeng le buile la ya kerekeng la kgopela ba kereke gore ba ye gore ba tle ba mmoloke ka go mo šireletša ka ditaelo le gore baruti ba tle ba phete ka mokgwa go swanetšeng ka gone. Lehu la mogalabe wa gago go bile le go latofatša batho ka boloi ya kere and then se gantši family e ka latofatša batho ka boloi ya boa ya se dirise le godimo ga stopo. Go na le kgonagalo ya gore mathata na a tsenang ka mogare ga motse wa gago o ka kry-a e le tše dingwe tša dihlare tše di beilweng kua lebitleng la mogalabe wa gago. So dilo tše dingwe re ka di lebelela ka gare ga motse wa gago gante dilo tše gone mo di tšwa go gona. O nkwešiša koko gore go ne dilo tše dingwe re ka lebelela gore sesi o no ba dula le motho wa lwa mang o dula le mang go diragalang ngwana šolla ka taba ya lehlapo le go gore lehlapo la gona ba re le ya motshwenya ga le eme le dirang sa ka no ba thomile tša dipapadi sa le monnyane mara taba ke taba ya gore motho ga a tepona gore ke mosadi man a nke ke ya ke e basadi ba ya sesading a banke ba ya so o kry-a dimaka mola le mola o tla nyaka thušo le yena ka gore sure ke dutse le motho ba re ke tlo palela ko go dula le o mongwe motho fela taba ya motse wa gago e nyaka gore re ye go e nyaka go tloga modung gore ga botse go tle go šale go e ba le lešata go sa kwane tswa kae ka gore ntwa ke e bolela gantši re kgona go lwa ke go robetse ngwana borena and then re kwate re beeletswa then letswa lela ka morago le seke la itia mosadi o re mo lebeletseng gore mo gongwe re latofatša yena letswa lela le tle le itie bana ba ngwana borena le tle le sokodiše bana ba ngwana borena le tle le dire gore bana ba ngwana borena ba seke ba bereka ba seke ba kry-a tšwelopele bophelong ba seke ba ba le banna ba seke ba ba le basadi ba seke ba ba le tšwelopele mo go ne go letswa koko ga go bophelo mo letswa le fetago gona jwang ga bomele ke rela gore a gone gore go ka ba le dilo tše botse di bang gona so taba ya lapa la gago e nyaka o ka se no lomiwa koko gone go šala o lomiwa o loma ke selo o sa se bone go ne nto ba go romelang ka yona go ne nto ba go romelang ka yona molomi o lomiwang ene o no re o lomile ke selo o tswa sekutu se sekoto o lomile ke eng o tswa sekutu a go kgonagale a go kgonagale ene bana ba gago go ka ba theeletša ba ne le mathata ka moka yena o le mogolo le reng mosadi o moloile o ka kry-a
ile gore o rakilwe ke boraki gape ngwana ba kgona go mmona a bereka ba moraka ba mo tšea motlhalo ba mmereka ba moitia ka thakala kgole ra tla ra blame mosadi ra palela ko go lebelela mo e leng gore mothoki o gobetse gona so gone jale ke kgopela gore se ke ra blame motho gore mang o loile mang a re lebeleleng go lokiša lapa la gago ko bothata bo gona bana ba gago ba sa tlhetswe dilo ga di loke dilo ga di sepele ga botse go latofatša motho o mongwe a kenya ke re go lebelela gone jale a re lebeleleng pholo re lebeleleng gore ba ba dirileng dilo tše ba tle ba kgone go tswelela molaleng se se 22 years o sa le monyane wena bophelo motho o a itukišetša nka se go fe advice gore re ra re lokiše taba re o be le monna o tla kae ka sekolo ke tsene sekolo sepadile ke feditše mara motho ka senke di sepela gabotse ke eng e sa sepeleng gabotse a ka phasa gabotse sekolong and then mengwage o idutšeng o duletšeng gae o sa ye go feleletša tše di shotang aowa ke sa le kae le gona go nopala o feitšitše kae ke bone o ka re 4 ka matric o ra re go ka tšea subject e tee ka ngwaga wa tšea e tee ka ngwaga wa tšea e tee ka ngwaga o ra re di ka go palela o phasitše tše kae o ka re tše 3 o phasitše tše 3 ngwanešo mo bophelong ga re re ge re thitšitšwe ra re go padile a wa jagela felo nako e sa le gona ene e re ke go fe lentšu le lengwe ke le ga o palelwe nke be le re wa pallwa nke bo se wa fihla go grade 12 ga o palelwe bothata bo bogolo go no ba go fihlile ntongwe ya gore e tswa kgopolong ya sekolo ngwana ge se bophelo ba gone jwa le boima ko wena o ka tšhentšhang lapa la koko wa le yaga ka mokgo o ka le yagang ka gona malome o boletše le yena ka mo a re o feditše sekolo o nyaka go applya go apala o ne le nto e le pallišang go tšwela pele dithutong ka kua gae se ke la e dumelela motho wa go pallwa ga a fihle ka go grade 12 go ka bona o fihlile ka go grade 12 wa bona o ngwadile tše dingwe o di feitše mo bophelong ge re dira dilo go a kgonagala gore o re ke a leka go pale mara gore o se ke wa bueletša ngwanešo e tswa mo banneng gannyane o tlo ima wa oketša mathata ka mo gae gape o nkwešiša e tswa banneng nko lebelele re o ka dirang go njwa le banna ba lekgono ba nyaka basadi ba go ya sekolong le ge o le monna o dula le mosadi o nyako mo iša sekolong so wena go nyaka go dula o ska ya sekolong and then o tlo nyake gore o tlo o nyala o nyako nyala ke mang ka re ka moka go njwa le re tšhabela mohlako tlala e etla mo o re lebeletše so ka mahlo re tlala e etla mmereko o palela le bona batho ba re reng ba tswa sekolong fela re fa batho maatla gore yang sekolong gore mohlang mmereko o etla o go kry-e o ile gabotse se ka re mmereko go o etla ba re re nyaka eng wa ra ke nayo e re ge ba re nyaka eng o re šiona wa ikwešiša dula o le ready dula o loketše ntwa se ka nyaka go lwa ntwa go hloka marumo malome ka kapa awa no go kwagetše moroka go kwagetšeng thušo ba tla e fiwa jwale ka ba bang ba hlong ba hwetša thušo tšhelete a re no e swara ra re a re tsebe rena re diang ka yona wa bona ke phentše ke botša batho moroka ke re ge kgwedi e ela go fela motho o tšea pele le pampiri a ngwala budgete ya gage a re mola a ngwadile budget ntwa mathomo ga a fetša go withdrawa tšhelete o thoma ka go reka ntho e seng gona on the list gape dilo tša go tshwana le bo di-airtime a o ingwale mole dilo tša go tshwana le bo di-data mola a o dingwale
dilo tja gore ne re ke no tshokere ke letse pedi ke leboge mmele a wa dingwala mola listing and-e dilo tsela ke tsone tse di jang tšhelete ge o ya go thoma ka listing jale tšhelete la ya fulegile ga e sa kgona go lekana mabaka so go ne ka nako nngwe ba gešo baloi ba gona mara a re a swanna gona pe re ba apesa ditlhora re nagana gore ba kgona that is why maphelo a rena le ka mokgwa leng ka nako nngwe ge mabaka ga go a sa kopane ga botsene e seng a botlhokwa o ya matšhoniseng o tšea 200 tšhelete la ge swantse e boe matšhoniseng swantse e boele e le 300 mafelo a kgwedi go fetsa go patela 300 la matšhonisa e shota gape so a re se ke re apešang baloi ditlhora and tše dintšhi tša tše di diragalang ka lapeng la koko ke mmereko a ga moremi ba tla mo direla ga etsele ka tebogo wa bereka ne ke bereka ngwaga go feta ga o sa bereka ntho beidi ya gore o dula ga bo boyfriend keng a sa nka dula ga gabo wa thoma kere wena Portia o rileng ya go dula gona a tsanka dula ka e bolela ke tseo ba rile ba mothebotse gore ba rile o dirang ba ile ba o ile ga elwa le boyfriend a re o ka se kry-e motho and then since a go boditse ka mokgowe fela a o kry-e motho o kae o gona all right no re lebogile ba gešo moro ka nna ke a leboga tebogo ga botse wena mo bophelong o tekemišeditše go agela bana ba gago eng goba agela eng like ba tebogo wa bona ngwane ešune mo bophelong e ba mosadi wa go tekemela e ba mosadi wa go tekemela e ba mosadi wa gore o seke wa re go o swanetše go nyaka selo gore moroka ke kgopela nkwešiša e ba mosadi wa go tekemela go ba mosadi wa go tekemela ke gore plana bophelo ba gago ngwala buka ka bophelo ba gago ngwala tše botse tšeo di nyakang o di rapediše ene ge o di ngwadile o tlo kgona go botša modimo dilo tšeo di nyakang ka tatelano wa kry-a ile gore go o rapela o ne gore modimo mphe mahlatse modimo mphe eng wa kgopela tšeo di nyakang and then modimo a go fa maatla le bohlale ba gore tšeo di nyakang o swanetše gore o di kry-e o phele so wa bona tebogone age o le mo go yona go o ka palela ke gore wena o ne ngwana ba ba kae o ne mengwaga mekae no o ne 4 years wa bona re ngwana o la o a gola ka ngwaga ngwana o la o a gola o tsebe gore ngwana yena a ye bophelo ba gaga a boeme bo ya pele tebogo tsena sekolo ga ke gane e le gore o lebeletše tše dingwe tsena sekolo and go ntse le seke wa dira ngwana o mong tebogo tsena sekolo and then go fetša go tsena sekolo and then e be gona mo e leng gore wa bereka monna ga a go rata o tla go nyala o tla mo riela ngwana o ntse o le ka gare ga lenyalo onke gore ke reng o tla ba le bana ba dula ka molagae wa kry-a pula ena bana ba gago o emeletše le bona sokoko o emeletše bana ba emeletše bana ba lla le wena ka mo wa lla mma go bona mo bophelong a re bapale mo a ratlela go bapala mo lefaseng o tsebe gore go ka palela ko go planela ngwana o monnyano wa leng gona tebogo ba batlang go ba planela jwa ye ene wa bona gore wena ka wena šetse o faila go plana bophelo ba gago already o thoma go faila le bana ba gago o nkwele monno ga go rata a go nyale nakwa go bapadišana mo lefaseng a e sa le gona a e sa le gona ne shefa o dutse le monna 6 years o speech o mongwe le yena o tlile o go šiela ngwana ke 6 years wa spela o emetšeng wena botse o planneng tebogo nako e ke nyane o kone gore ka 1 minute o mpotse gore o planne bjang
Ona ne ke tlhokela mmereko ga botse ka re ke bona nka re sekolo sa pala. sekolo se apala o nyaka mmereko wa mohuta mang Aha na next ke ngajile ga botse ga ka molao ke fere o molo o mong kona. ke mollo o mong ko ona ga go ne mmereko o mollo o mong ko ona Tebogo mmereko re tlo ne go thuša le ge o ka o kry-a Tebogo o ye sekolong go nkwa Tebogo Tebogo o ye sekolong ntšha lentso la gore o a pallwa Tebogo o tsene sekolo o fitlhile ka go grade 12 o fitlhile jwang o pallwa Tebogo o se ka nyaka go ba mokitimi motho a kitimang a reisisang a palle ko go fitlhelela nto la e nyakang o palla ka di-subject tše kae Tebogo tše kae tše 4 aowa mona Tebogo aowa Tebogo go na le se sengwe ke nyako se bolela e re ka pelanyana ke na le go tshwenya ke tlhogo mara tlhogo e sa le nthoma ke sa le monnyane ke sa re grade 3 go fitlha le go mvala le ge ke itswa awa a ba mpotse gore tlhogo ke eng ke tshwenya le ke sehlabi ke tshwenya le ka magetla le letheka le diaparo tsa ka di fodimela. alright wa bona dihlabi matheka mmele nna ke tswa go thosa go rutiwa dilo tšeo ke tlo go alafa dilo tšeo wa fola wa ba ga botse Tebogo wa ya sekolong bonkwa ke nyaka o ntšhe nto ka mohlogong nako nngwe Tebogo ntšhang ntwa gore ke a pallwa nyamišang baloi ba le bone le tsena sekolo le phasa ntšha nto ya gore wa pallwa Tebogo o pallwe go ne bana ba go pallwa re a dumela sekolo re ka se tsene ka moka mara bana ba go pallwa ba feletše kua go bo grade 7 ba bontšha gore re a pallwa ba ba išitše di-special school ba bontšha gore ba a pallwa wena o pallwa buang Tebogo o fitlhile go grade 12 aowa re a leboga magagešo go sasa ke tlo no ba le maeto a manga ke tlo ba gona ba batlang ba tla hwetša ngaka Mmakola ka mola gae ke a leboga malome ka kapa